Humble beginnings. Samoa.
Ia, mātou te whātalo whātu le nei tūla, te lawa o nā watu fo e masanei le nei Auaunaga, si fofonga o le tae au fou, Radio Samoa, mai Long Beach, California nei, ia, ai mese o lana Auaunaga, Tautai ia, inga luenga i Tiute ma Faiva. Ua mai atu se tasi o Pokalame, ia sa amata le nei tūla le Afiafi, le mapu mai i whale nei, ia, pe ona iai le talenga ia sa ngala, ia, ma le tō pāpo, ia tā wao mali se tasi o tamama tua foi. Ia, o la ua ia ua mua i malai foi, o na si le vi inga ma le whaafitai i le tua, ia, o whaawawina ai le nei tūla, ia sa mātou tau tua whaalea, wau, ia, o te ala mea ia matau sa, ia, nei lai tūla, ia, ma tuaile anganga i whaatalofa, tuaile Auaunaga fo i whaawau pea, i le nei tūla i pei ona tātou wheiloa ia i aso lulu whai pea, ia, whaatalofa tuai le paia, ma le mamalu o se o tātou atunu, e afua mai maunga te tele se ia pā ia maunga iti, mātou teltonu, ia, na o le tua lawa, ia tātou te awe i aile whaamua, na whaatalofa atu fo i ana Auauna tofi, ia ai mai se foi o lo tala whauto, ia awa ia le taua suina le puwai o leola, ia wa se Manuia o Samoa ia tunu mamau nei, ia ai mai se foi o se o tātou atunu i Samoa, whaatalo whatu foi, i ta maa matina matua, whaliu le lao la teo Soifua, ia mātou teltonu, ia o lo whapena lava o na lātou talo pea, ina ia Manuia, ia leo la e mali tuputupu a o tama whanau o tātou atunu, ia a o tātou iai le nei lano langi i tue whao le nei ke lope, ia o na whapea leo sa mātou whamtalanga, ia ave ia leo e whai masui o le si ufofonga o le tae a fōi whawheiloa ia tuai, ia e meisa sa mā Auauna tau tua fōi, ia ma le Afioga foi le whātonu, ia po le Afioga foi, po le sunga ia tula e pa whawhetai li o sua, ia o ia lava leo lo whai foi ma o mātou paululunga, ia le ngata o le tautua foi al nei ala leo si ufofonga, ia e whapena foi o lana tautua Masina, ia e ala atu le sa Auaunaga, Tautai ia e ngaluenga i Tiute ma Faiva. Ia a tonu foi e leo o tau whaafonga mai, ia ua mātou tau whai lava e langi atu. Ia le fua foi o seo tātou atunu, ia pe ona iai nei atunu Amerika, pe foi Amerika Samoa, ia ona o lea ua iai le whaamoe moe seo tātou atunu, ia tātou sisi fua whatasi ia atoa le nei tau sanga, ia whapena fu se manatua mātou tau whai atuai, ia la lava ia sa mātou Auaunaga, ia mātou te Auauna fui e tu sai, o le whailunga ina, ia pei fui ona māua le nāwai asu, ia nisi fui o Auaunaga mai Australia ma New Zealand, ia mālo lava ia le tofa, ia mālo fui ia le mānatunat, ia wā fui si o tātua tunu, ia whai mai le pese lea tātou te whailoa ia i le nei tūla, whaafetai Samoa, mai le whaatele sister, ia, whaatalo whatuai, tu mai o tō ao, tu ato mātou lima, tātou wheloa ia i nei tūla, whaatalo whatu ia Lucia, pesamino filia, whawafua into i lalo, ia Lucia po oa, ia ai mai se foi o nisi foi ua whaatasi mai le nei tūla, ia e langona i pele nganga o le fia, ia talofa Samoa. Usi mai a lau whaafonga.
Ia o le patalofa na pe ona whawhetai Samoa mai sa usuina ia pe sa langia foi ele whaatele sisters ia se tasi o au whai pese foi ia o whaatpatunga lawa ia e pe ona o tau whaafonga whaatalofa atuaila le nei tu la ia manatu ia o le vai le o le asia ia o tau tanga i mai ai tasile ia o vai o lo whai pia mataiala lo fai pea ma whaamantunga nei vai tau. Ona ua tele le soifua ia ua manuia ai. Ia ua alua ngā iso se hatu nuua. O le mea lea. O le nei vai e whapea o lona taunga o le Asia Red Dogs. Secondly supplement. E o la aimu sele ia e mai se foi. Le ngata lea ia ai sao so ia ua mata ona le toe ai le faia mo se ngase se tratas o le au ngā le mo sele o tino ia e o lo iai fo ilanga a Charlie ta o le Venus 28 o le au ngā ia tele ia a manua ia e mai se lava se mea whaina o lo te whaalongoina lo e tinga tapalo al kamale e nga milia ele atoa se lua se kone fano ku se le pe makafia se tu lo le tunu ia pe o le ngai me la lea ia fai o mai mo mai ma o e fa ngai na fo ile nei vai ia nai te moli mauina Samoa ia le ngata le o le fa mai e pe ona a fa tia nei si o tato o tunu mai se nei la langi atoa o le o sa vali nei le fata usanga o alual nei di fama el covid ia mai le amatanga pe ono to silafia sa tau mo fai ia ia mose fa mama avenga ia e poso se tui fo ia o mo ia vai la le nei atunu ia mai se fo ia atunu te tele o la langi atoa na mata loa oi se peo le ale kau fe kuli solo wa o makua ma tau tia sau el covid ya te milan ne ya o le au pe o fai le tala fo ia ka ko o fa kasia mal fa ma yoi ona o ia se vai la o le ala o nei amerika wa fa tu wa uma fo ina fai o tu e fa o le au nga ia o tawa ai nei wa fai ona fe wa ia o ko fo ia amerika le mena ia Ioi, ona ua tinga lawa, ona o alu alfa ma se ivanga nala. Ua makua le ko ia se tulau ia ua maliu fo i po ua fai langi fo lau. Ia au iai fo inisio ngasi, on kako fa pele ua umal fa ma. Ke ila ona maua si o tato ua tunu o Samoa, ia ngale luas fulu a montu. Tele lava o tala sala tua ma mai ai ele mautinoa. Ia ai o le mea ua tupu na e o tou silafia ua leva ngā waku le kui talo po le lua sa tataua o na ave a ngā itua i nai ta māma tina mātua lea la ua o mai teimi nei ia lea la ua o iai ia ai tātou tu ia i le tua o ia lava ia na o na mātou tau longlongo pea le tui lava Samoai a fai lava o lo o iai nisi le i oi whaintui ia ho nei fo ia lea lava mātou te tau longo lava ai mai se lava si o tātou atunu me lea tau tua nā le tui nā lo fai whea mawa ainga ia mai se fo i le tua tele ia mai se fo i o nisi ia o lo tātou mafutai e pei o na iai me la lea a talo fatu na Naomi Antoniela a Malai Ulu ia mai se fo i faltua ia soli ulale tapunu uanga vale ia mai se foi o Cheers Grace ia mai se foi Moana Sini Tautolo Sinavili tapunu uanga vale ia na total tonu la talofa lava ia pele a Fuapapa ia Nova foi Toiva ia mai se foi to Tele nisi lava o Sofia Andrew ia mai se foi Teresa Joane Vieira ia mai se foi o Dani Sioeli ia me se fo yo nisi lava o umon to lau ina tu ia malo fa tasimai silvale tua tangaloa ia me se o tato tapunu anga vale ia Masina vili
ia moana sina tautolo ia ai mai se lava i Tele o i latou ia pei ona iai le tātou mafutanga i nei tula e melea ia o le tui le ngate le tui ia e talitonu fo'i o lo iai nisi o lo fata o tolia i maitu ngā fo'i ia e mai se fo'i o ngase ia o mātua fo'i ia e pei ona iai le mai fatu i se tulou ia e mai se fo'i o le suka ia manisi lava ai mai se lava fo'i le ngase le o saul ne vai taimi ole kanesa ioe matautia lava ia ai tātou talitonu ia o le anganga o le atua ia tātou te mau ai pea le toa malie ia ma tātou mau ai pea le anganga i pea ona iai whaatalofa atu le sunga le whaisau ia watami ia mtaafa watami fatilua ia mai se foi o folasia malai ulupano ia whaatalofa atu lava ia ai mai se lava le Tele ia o whaatasi mai le neitu la ko se tavili ia ai mai se foi lava o le tātou atunu le tui e kolua makai kusi el kamale fai mai ale nua mo mu talofa ia ai mai se foi o le paleo ia o le tui e tolu ama taitusi TUI ia fai mai la ia le ia e iai le manatu ho ia o le vala aua le atua ia tātou Tele e fai loto e pule lava loto Soifua se o mātou ola ia e mai se ua fai langi le fōlaunga ona o le whaama le nei lalolangi atoa ia e mai se o tātou atunu o Samoa ia manatu ai le Auaunaga le nei tula ia tau ia na watu o se pese whaamai se ia inga whaanonoa ona o le vala au o le atua whaamai se maua le whaama whanwhananga ona watu ua pelenga i pei ona iai e le ngata i ngase o le tino ia ai mai se le nei whaama i o COVID i o mea la lea sava vali mai Yesu mai a ten pelite ia ma le pese lea ia maua le whaama whanwhananga. Si ufofonga o le tae a fo radio Samoa mai Long Beach, California nei malana Auaunaga Tautai ia i ngā luenga i Tiute ma Faiva. Amu ia e whaanoa aua e whaama whanwhanaina i lato. Talo fatu ya farosa muli au maseli mai se foi o valoa se cuida Levi, Marcelino
tata ui te upelo. Ia maua le whaamawhanwhananga ona o le wala au a le tua whaamaise i ainga. Mai le saba wali mai Yesu whatunga ia mai se tasi fo i o alo whanau dan pelite. Ia, ele mawhai on whaangaluina mao tangas. E talitonu lava le nganga ia o lo whapena i to tonu si o tātou atunu ai maise le neila langi atua ia o whaata o toli ai. I lātou e le ngata i ngase o le tino, ia e maise fo i o nisi, ia o afia fo i ni whaalawe o lo tupu, ia e pei ona tātou maua fo i le taua o lo iai nei Ukraine, ia Malusia, ia o lo iai maota ngase. Ai maise lawa si o tātou atu nuu i Samoa, ia o atu iai, ia ne mawhanawhana o le lofa o le tiu, ia e tali ai pea, matalia ai pea, le angol tasi le lui tau le soifuanga nei. A o mai se lo ia mai o tātou tino. Ia, le tasi le o wala e lui tau ina ai e le tua. Po o lava lo whātua, ia me lea. Mana tuai maota ngase, whātau tolia i o ta maa matina. Ia, e mai se fo i se ia o lava i se wau pito i titi. Ia, alofangia e le tua. Au ngā fwoi nei whātunga, ma nei fwoi pese. Ia ma whai ei ona maua ai. Ne toa while mu. Ia a whāta o toli ai i lato i ngase o le tino. Ia maua ai se aso. Whapena ona liu. Le whina ngalo ma le alofa o leo tātou tama. Ina ia tue whaafoi ai. Ina o ani aso totoe au ngā ai mo le atua. Ia whapena ona whaawau ina. Whai mai foi se tasi leo whatunga. Ma whatianga mai a tan peli. Si Fofoga o le tae au fou. Radio Samoa mai Long Beach, California nei malana Auaunaga. Tautai ia. E Galuega i Tiute ma Faiva. Nisi mai alau whafonga. Lili se misi, mi se uecho. Wauto ina loma o vai, ile tele o mawhatianga. Whaaper ita o muta, o wola fiata mawhai. Aulo o maratua pea ita, elo o matai. Tere o nei mau a pena, tau a moina. Le ali o mo o ia, lau whamalo longa. Se
Soifua au mai ma vai le tua o le langi e ma mai le mutia I le sau au le alo foro ua tua e tu mawe whaava E ua mafatia ia venga ma puapuanga ia o e malolo ai ia upuia pe ona iai le nei asesinga I maota ngase ia whapena ona taulu pele alofa maleanga le lei o le atua ia whapena ona maua ai pea ia nisi ia le toe whaafo le malosi ia ona I whaasalaunga ia pe ona tawa watu le netu la ia talitonu ia a mai alea ia ona watu le o tātou pese le papai ai ia on tātou walu atu lo lea ia mo tātou pese mo I mana o e pei ona masani ai I le lua I tu la mua ia whamanatu atu o lo maua pea kako koko Samoa ia e mai le motu tele sa la whai ia o lo maua pea nei le ofisa nei ia mwhai lava ona e wala au mai ia e se fulu tā lai le koko ia ala mai il telefoni lea o le 5 tolu fitu o no lua ia o inai mau atu ai ia pa manatu atu foi ia le asia lea se tasi lava foi o vai ia o mau le nei vai tau I mawhai ona tau longlongo ai
ia walo soifua ia mai se fo sau chao le ia ina ia mfai ai ona tau fate ai nisi o tu o mai fo ia po ngasi fo o le tino ia ale ngata le ia o lo ia se tau mfainga lava ale nei fo ia a si fofonga o le tai a fo po le nei le tio ia ona o le tatou halo mfanau o le tatou atunu tama whanau e pei ona whenga iai i latou ia ma le tatou aulakapi po le taito fitu ia o loo whaasawali pea pei ona iai nei tausanga ia ona manatu lea ia pei o nei au kuse o lea o loo malanga mai iai ia iai wha moe moe o loo whaatauina tatou mekasit ia i nei ina i mawhai ai ona maua set selen e tu ina atu i alo ma whanau o me a e fia maua mala au mai fo le no mea na lima no lua tolu fitu o no lua ia mo nisi fa matalanga e pe ona iai ia ai fai lava on fa angaloina ia ole tasile nei o life insurance ia po se tasi fo i o vaenga ia o lo lato fa tawina ia le pe ono to maua ia ole life insurance le ole lato para e tau ole IUL ole index universal life ia o lo whaongaina ia e ngā po le living benefits ia e mai se foi ia whaonga o e soifua pea ina i mawhai o na mauai ia lo soifua lau lei ia ai le ngata lea a e mana o mia e tele lava lea ngā ne insure e iai la tupe lefa e ka o le cash value ia a te ua tupu mai se wha lawe wha fuose ia ua lava saonga fo i wa awe toton ia e mawhai o na maua mai e fo i se soani ia e mai se fo i ia ua whamuta fo i ngā luenga ia ua lava le tautua e ta ua le retirement ia wha pēnā lava o na iai e mawhai fo i o na insuai ia nisi fo i mai se fo i o lo maua i mai tu mau i o e tele lava ngase ia e pei o na iai ai o nisi whamtalanga mo le nei insua wha afisotai ia le sunga ia po le Afioga ia po le whaifi au ia mataafa wa tami fatilua iwa fitu tasi tolu o tolu fa fitu tolu lua mataafa wa tami fatilua iwa fitu tasi tolu o tolu fa fitu tolu lua ia po le faltua fo ia sevi fatilua lima o tolu tolu lua valu fa ono faiva lima o tolu lua valu fa ono faiva ia o ina e te mauai le atoanga tele i o le au ngā fo i malsosani al nei insua ia ai mai se fo i o tu langa i pei o na iai tasi fo i lea o vaenga ia i pei o na watu ia o le workshop lea po le presentation lea le asia ia o stay healthy live long team ia o le aso sifulu valu o iuni lua afe lua sifulu malua taimi afo sultasi il taiao se ia pa ia le tolu sifulu PM ia e faila i le venues le i o i pahina o te kelau 13 Kivalu Street Manuia Height i Poiua i Wellington ia o New Zealand ia a faila o e fia maua foi ia e tau foi e latou e invite mai mo tau ia e mai se foi team member pa so tai ia le sunga i le whawhiangainga i a tui sopoanga ni mwela telefoni o lua fitu ono valuiva valu fitu ia pol faltua fo i a tupai machera South Levy o lua tasi lua iwa lua tolu ono o tasi whasalaunga le mo New Zealand ia a whai o tau i New Zealand i nai Wellington ia meo lo iai le lau mua tel ia tanga i ane fio ane ioi o le au ngā ia o le fo i a presentation whaalau i loa ai ia le nei vai pe o le au ngā fo i ole Asia pe ona tō lau ina atu sunga le whawhengainga i a tui sopoanga o lua fitu ono valuiva valu fitu ia po le faltua fo i ia po le Afioga ia tupai machera South Levy o lua tasi lua iwa lua tolu ono o tasi o le aso se fulu male valu o iuni
lua se fulu lua o lua afa le se fulu malta se ia o le tolu se fulu le Afiafi ia o tau inai Wellington o le ua kou loa uma lea henga o le pahina o Tokelau Dasi tolu Tivella Street Manui Heights ia powi ua Wellington e vai se singe ke ope o le launga se tulo o le faife au ia ngalu le se sua laku kau aku le stop pe fa pe ai ele ai ele o na ia ai le ngata foi le ia se tasi foi ia business foi o le VT designer ele fai ai mo ata ia mai se foi o pine ia pe o ia pine ko kanga i mai pine maliu ia ai mai se foi o panas ia lana yachts ia Afutiti ile V Designer 21 po le whaapunga vdesign luatasi @gmail.com o iei o lato la nei South Bay ia Long Beach Orange Country ia ai me se fo e mawhai au tiliwa fai fo i ona meliat ia ai maua fo i se tau pa u ia wala au le faltua fo ia po le mai ile o viva lalo ulu i South Dakota le lato main office ia o ina lo iai ia al telefoni le ia e te mau ai le atuanga o telefoni foi poni o le limo no lua tolu fitu o no lua o lai lunga o le YouTube ma le Facebook ia la to fa salonga ia to te tanga iai mai se foi o tele o ata foi o fa unga le nei vai taimi ia Asi leo vanga o le IPS security ia lo inei san ana i le lato headquarter ia ai me se foi o nisi o vaenga pe ona iai lato foi a company i Las Vegas ia o lo vaia o le sunga ia San Umi ia me se foi San Francisco ia o le sunga ia feelinga o te ia me se foi o Los Angeles o pera nonu ia ma Florida ia o Williamu ia o lo iai foi e o la ua ia o lo taiulu foi ia o le sunga ia David ia po tavita ia ma le sunga ia Muay Masina ia fase o iane ia le telefoni na pe ona iai o le fitu tasifa valu lua iva ia e fitu tasifa valu lua iva ia sesili mo sunga ia Muay Masina ia me se foi faltua ia China fitu tasifa fitu lua iva fitu ono ia po le telefoni foi le valu fitu o lua o tolu fa ono tasiva ia o lo ia avanoa il nei vai taimi ona ua toi tatala ia faafiafianga ia me se lava le ETC ma Coachella ia me se foi nisi lava o faafiafianga pe ona masani ai ia tatou nai fasalonga ia mo nei tula ia atonu foi te ese taimi avatu ia ai usi mai o le avavai tatou foi ia o le peselea fai mai a tai longo i pule tuki mai ia usi mai la fa talo fa ia Maria Fawalo ia Lumanai tala i motu ia mai se Queenie Samunda ia mai se foi to Tele o la tatou pelo nei tula la ia le pesele na duki mai a tai longo i pule usi mai a i Fofogaina tai au po radio Samoa mai na fiti California nei malana Auaunaga Tautai ya Galuega Tiute Faiva lo matu la tunga tau laki moe ya moe pili tui mana i tala i motu
Tonight you're... Ya. Tai longo I pule male tuki mai. Ioe. Ya, nai pese lava. Ya, whaate atua I fōi al nei tūlao le Afiafi. Ya, whai o maua mai New Zealand, ma Australia, ma seo sei tū o tau whaliu fōi le tau Afiafi. Ya, poi o musika lava ia e ewa mai ai. Ya, e mai se fōi. Whaatalo whātu ya nuu se iuli. Ya, e mai se fōi o ole sunga il tamaitai Faiva au ya Dr. Tovin ti Sulvali talofa ya me se foi le van le vena pour le purchase ya me se foi onisi o lo fai ona maua mai le nei tula ya sta to maftanga Sophia e Andrew ya fai mai tuki mai yoe ya me la lea ya le nei tula ya la tala loa ya tato ya o ni aso whanau ya e pai lava tu ko meni mai ya o le taimi o lo ato whaina tatalo whatu papaloa Mary Collins ya asi foi o tina foi o nei vaenga o pokalame talofa ya mai se foi ya o aso whanau ya pata o aso whanau o le mai ta ile ana sakawia manu ya lo awolofa o lo faanga ia mai ilo ali ya tune manu male fanau siaro ya mai se ultina ya fia pai mulu sakawia ya mai se wa inga uma mai Samoa ma Amerika Samoa Hawaii ya mai se Amerika nei ya mai se fo ile tamale ya mino lafo ya lo faanga ia mai ile faltua ya tusi male fanau mai sano se ya mai se inga uma fatalo fatu se wa Smith ya mai se foi lumana itala in motu ya hatalo fatu foi ole tasile aso fanau ya Rosi ol faltua ya Rosi e vile fautanu I Hawaii ya mai se foi na faanga mai fai au ya mai se ole fanau ya ya mai se foi o ati tuilunga ya mai se tamama fanau ya mai se o anko antis ya mai Samoa New Zealand ma Australia se foi le tama ya vai fanga mika ya fanau foi mai ngai New Zealand ma Australia ya mai se foi o faltua tina malolo manu malo ya valo mawalunga na tala ya lo faanga ia mai ile sesunga ile tama ya Faiva au manu malolo Tony na tala mai Las Vegas ya ole fanau ya James Mark male tolua ya Yolanda ya mai Denver e Colorado ya mai se foi o Jason Makanani ya Yohane ya male fanau mai Denver e Colorado Chevo Marcela Yohane mai Eva Beach Hawaii ya mai se foi o visa Yohane male fanau ya mai Las Vegas ya le ngata foi lea o uso ya toyanga tofinga mal fanau mai fantongo ya Amerika Samoa fanua maulalo ma tama ya mativa mal fanau mai no wo ki California ya le ngata foi lea o antifilinga leanga ya mai Vegas ya ai mai se foi initial lau fanau tausi ya neve fale ma Venasele male fanau mai San Antonio I Texas ya ele ngata foi lea ya o le foi o lo fa ilungaina fatasi ai e malo kwansan ya Brandon Mika Faisinga do elu futasi o tausanga mai Vegas ya lo faanga foi lea ya mai luntina ya te visa Yohane via malona tofine ya lani ya mawewen male fanau Tawaya ya Mikey ya mai Las Vegas ya ele ngata foi lea ya ole ma foi ya leuta ya
anti le uta ia matui bebe fetui ma le whanau mai Pearl City. Ia, o aso whanau na ia ma le tele nisi o aso Soifua ia o lo wha amna tuina ia mai nisi foi pe ona iai i mai Eva Beach ia mai se foi i New Zealand ia pe ona maua ia wha Manuia tele le tua i o tau aso Soifua fua ia le tua nisi aso tele mole lumnai ia a walawa le whianga iai mal tau singa o ainga ia ai mai se o le Soifua e pe ona Manuia tele o tau aso Soifua ne pe se lea e pe ona iai just a walk in with thee. Fam pele ma pele pu e fua. Ia usima ia lau whafonga. Si Fofoga o tai au fo Radio Samoa. Mai Long Beach, California nei. Nana Auaunaga Tautai i ngā luenga. I Tiute ma Faiva. Happy birthday. Taulapapa na iwaa Pasi Nicolau no usayuli. I am weak, but thou art strong. Jesus, get me from our wrong. I'll be satisfied as long as I walk, let me walk close to thee. Just a closer walk with thee. Christ is Jesus is my plea. I walau loa, i wilawa ina o kōle paai, ia ne mpai o na ngalo atu o i le usau, ia mai se o le sunga il patonu ia tuila e pao se tasi ko i o au woma mai o i o po i le patonu le ala leo o lo moli atu alo paanga ia o lo e mai mua mai Samoa na alofa lumanai tala i le motu. Life is hard. Time for me will be no more. Guide me gently, safely on to thy kingdom's shore, to thy shore. Yeah, hit it, brother. But thou art strong. Jesus, get me from our wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Just a closer walk with thee. Christ in Jesus is my plea. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be. Just a closer walk with thee. Umaloso ma le spesianga leo o le ai poponga ia pauma ia solo ma le tauponga ia alulo ma ka pesona alulo mai ka le solo. Let it
let it be. Taulapapa tu Aruna Thompson. Talopa. Ya, Manuia Tele o te waso Soifua, ne pe ona amatuesi whaamanianga e tia tusai o nei tūla. Ya, wa e le tua nisi a se tele. Ya, o le melea. Ya, o lo alupea i wia waia nisi o tātou whawhiwhianga poi. Ya, e mese mana tuai, ya nisi poi o aso fia pe o whai poi ponga o whaunga. Ya, e mese lava le loa poi o whiwhianga. E pe o nei ai le nei tūla, e o melea. Ato te manatu ai, ia, e matuai foi le nei tūla, ia, nisi foi o pese, ia, e pe lawa o nā watu, a pai lawa o iei, nisi o lo iei, ni lato, mole manao, ia, tu mai lunga i nei mawhai o na tai na atu, ia, talofa atu, pa ia fulai, ia, e me se foi tio stupua, ia, ne foi wa mai whamanyanga te visa, ia, e me se foi o le tina, ia, malo ma le atali ia Brandon, ia, e me se foi o Aruna Thompson, ia, Whaitionga William Soloi, Whawa Fuento i lalu. Ia, le pese la leo, la tai natu, whai mai, there goes my everything, my pele pui fua. Manuia Tele, aso whai pui ponga, aso whaunga, ma le tele foi, aso fia, ia, usi mai a lau tō whaponga. Si Fofoga tai a Fofogaina o Samoa mai California, Long Beach Day, ia, e mai se o lana Auaunaga, Tautai ia, i Tiute ma Faiva. There goes my everything. I hear footsteps slowly walking as they gently walk across a lonely floor. Now the boss is softly saying, darling, these will be goodbye forevermore. There goes my reason for leaving. There goes the one of my dreams. There goes my only possession. There goes my everything. As my memory will turn back the pages, I can see the happy years we had before. Now the love that kept these old heart beating has been shattered by a closing of the door. There goes my reason for leaving. There goes the one of my dreams. There goes my only possession. There goes my everything.
Thank you. Good. There goes my reason for living. There goes the one of my dreams. There goes my only possession. There goes my everything. There goes my reason for living. There goes the one of my dreams. There goes my only possession. There goes my everything. There goes my only possession. There goes my everything. Thank you. Ya. Lea la tātu el tātou pese mol mana o lea na mai ia o le pese lea a wharosa muli au masali ia o le pese lea la tai nātu ia o le pese lea a wā ia umai Samoa ia o le pes mol mana o lea ia ua usuina o le Samoa ua tasi mai le taua whaafitai. Ia, pese le whaawasa na e mol mana o mai a mai a lea se o lea mal pese a Tele a pele. Ui, ui, ui. Ui, ui, la. Samoa mai lang Beach California nei malana Auaunaga Tautai ya yo yo awoi yo yo
Ya. Pesena frausa muli au masali. Ya. Lewa. Tala tuai na inisi fo fa fianga ya pesela lea telea pe ona mai le ngata ula ya ona mol na onga foi lava mai New Zealand ya fai o tau fa fonga mai ya lumai ya la taatu le peselea ya wa fo inisi walo faanga pe ona ya il nei tula usi mai ya si fo fonga ta ya fo radio Samoa mai Long Beach California nei mai lana o nanga Tautai ya Galuega i Tiute Faiva. O te pipese isi yo watulu Samoa na Tele o e isi yo fatu Malfanu wasa o wola mafia fia iai Taunga ile taua fia Ele mafai o na faanga roina Idu utatasi o motu umala Samoa Tele Ya, nawa mai atu pesena telea ia lena mnao mai sili lava Samoa. Ia peselea la tai natu, tasi fo pese mol manao ia Sarah Smith. Ia kamaleo Putin. Ia usi mai lau fafonga, si fofonga o tai a fo radio Samoa mai Long Beach California nei malana Auaunaga. E pese mol manao lava nei tu la le Afiafi. Ia ai to tasi tato pese ia ma pese ia lua ona mai a leo tato pese o aso whanau, aso fia, ia ai mai se foi o aso anavesu ma aso whai poiponga. Ia usi mai a lau whafonga, pese lea mol manao mai e Sarah Smith. Kama whainga ka lea o Putin. Ia, usi mai a lau whafonga.
Nanda usang fai ai Elvani. Ha? Oi. Pakani melala ku pauki. Wai mama lama na ufane kongu langi ya oi. Sole. Wai la mongi pomu. Oi. Laki alang alok ya le kawa. Mau kau kala mul sanga le kat pomu. Wai lo. Ese aku la lo ipo pe ku lo wale le kian bang. Se ke fa ku puche na nga. Ber. Kali mai la ku pok. Kali mai. Malia ilo mata tangi pa ano ai ole loto. Se vai ngai ne la no lang tangi sau no ale ti aporo. Wala mai tai tai le ko malo male te ai nai. Ai wa fi au ma tu ai maula o nai tanga tai to atasi. O se vai nga fa bau inai tina manai fa na. Ao pe sulu fai solo ao papa o me atau. Tai tai o malo sei fai ane ai o se fa tau. Monia le tu sipaya wa malili o le alofa ile fanga ona itangata pe o le fanga oni na ola se sole putin pe le ayo so wai masau fanau fa se ole to e fai ai ole ola le ma fau fau o se vai ma fa bau ina itina manai fanau ao pe sulu fai solo ao papa o me atau tai tai o malo sei fai ane ai o se fa tau. Leo se ne ai o fuai le tele o nei me ai se tupu mai pa mai male fa natura e te tau mai ai manei taua moni feta lai nga Yesu o me ai e ao na tau nu moi fai totole fa o la tanga fa e ai ao touru uau la yaso e matai fa tua mama talai awane papone le tangata e fa sio tina o le tino awa o le tato o la waiai o Yesu Keriso. Tato tui le atua na ia tato so Kerisiano no ia i fai ngata e ala tule i le katalo tu mau i le fatua tua ma te pele fa o la tanga mai i le atua awala le popole vale a o na fina ngalo ia fa mua ua ola ia so e ngata i fa tua mama talai awale popole le tangata e fa sio tina o le tino awa o le tato o la waiai o Yesu Keriso ua ola ia so e ngata i fa tua mama talai awale popole le tangata e fa sio tina o le tino awa o le tato o la waiai o Yesu Keriso awa o le tato o la waiai o Yesu Keriso. Ia me nge ko ingo Putin. Ia ko fa fonga la ia fa kunga le o sau Samoa. Ia ke va ia o le pesel na le na wolofa ia Sarah Smith. Ia o le pesel le o la tai na tu ia pesel mai a PTV pele na tete vi matayo. Ia o le pesel mai le vosa pai. Ja, si mai lau fa fonga si fonga o tai au fo radio Samoa mai lang Tiute California nei mai lana Auaunaga Tautai ai Tiute ma Faiva.
Ia, o le pesel nā pe ona awalofa mai ai pe nā tete vi mi mātai o ia, a si o lofa anga ia mana tuai pea ia sa Afiafinga fo ia si o la tu ala panga. Ia, le pesel la lea a le anniversary, ia lea la taina atu, ia le sunga le whapengainga manu malo lo ia Tony ma valo na tala. Anga mai whanau ia James mai Yolanda, Jason Makanani male whanau mai Den mai Colorado, ia Jerome Masela ki male whanau mai Hawaii, Teresa male whanau mai Vegas, Auntie Filinga Aleanga. Ia ai mai se foi o le uso, ia toeanga tufinga male whanau mai whangatongo, whanua maulalo mal tamai amativa male whanau mai no work. Ia ai le ngata foi lea ia o le whanau tausi ia Nive Fale ma Venasele ma le whanau mai San Antonio, Texas. Ia ai me se foi o le anti le uta ma tui veve fetui ma le whanau mai Pearl City i Hawaii. Ia o le pese la lea au alofa atuai le atuanga lea o le sful maleono tausanga o le anniversary. Ia Manuia Tele ia le anniversary le usunga Afiafinga manu malo lo ya Tony ma vau na tala ia le pese la le fai mai. Look at us, tau tonga ngā usia. Nia usi mai a lau whafonga, si Fofoga o le tai au fau Radio Samoa mai Long Beach, California.
Mai se lana Auaunaga, Tautai ya, I Tiute ma Faiva. Mas foi nesse foi o tu faz se foi sacalamento foi pouca. Ela foi ela usa Guini. Mas foi ele tu fina sobi como babalo le tafonga. Malo lava le fifi. Mas foi ele usa DJ Bikes. Ala tu toma como babalo le tafonga. Eu sei a Manuia. Look at us, for all we see together. Look at us, for all that we've been through. Look at us, still leaning on each other. If you wanna see how true love should be, then just look at us. Look at you, still pretty as a picture. Look at us, still praising over you. Look at us, still believing forever. If you wanna see how true love should be, just look at us. Leone, ole tafa, te purisa, isana. E famalo le langa ali, ipunga ola au sasala.
Ai te oi na utu mau o la tautonga mausia. Ai te oi na utu mau o la tautonga mausia. Ia munu Tele na pasi sama le Afiafi. Ia foi ta fonga. Ia para valo le ta tonu. Ya, le pese na look at us, tau tonga ngausia, ya, o pese ia mo anniversary, ya, pai poiponga, ya, mai se wa Soifua. Ya, le pese leo la tai na tu, le pese lea pasi Nicolau. Ya, usi maya, lau pese lea na moli mana o mai ai. Ya, o lea atai na tu si Fofogaina o le tai au fou, Radio Samoa, mai Long Beach, California nei, mangana Auaunaga. Tautai Galuega, Tiute Faiva. Ole maulau afa sole pi konge fiaka mama mafa. Wa ole lava o masai ia o sikele fiaka ma apakasi. Ele misi au TikTok, peisa e fanga o New York. Alea ua maua o kalala kon kalake ua expire. Ke vili vili mai po umola ko au va ua positive uma. A olea ua maua ole kala koluma singolo o engo fosala. Ua e fa amalo si teine ma ua e kaula fo inga mea lele. Se sole pi kongele ike ala vale mangongi o lau fai lele. Sau, 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 sau fo imai te ka whanau. E ke whasa u male TikTok a e alo whapu salalau. Sau, 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 sau e kausi o lau whanau. Lao mea oki ma mea pepelo solenga e ke whau. Uongo ngei Masina nga e aluai ngei e ke whaaseila. Ai ngā ole kasi ole peinga e la po mai le se lau Amerika. Ke kangi mai po uma mauloi maka e whaafolinga. Se sole pi konge o ke usukai oli poki ole kou ofisa. Auai e alusia maunga lau nguku ua mafiafia. Duets lava ya u video ngalo fika mo e ai isi sifo. La e kangi ngei fale o longa o au lava isi o loko. O ka pi konge nga o sakangi o lo o TikTok le ka fale o. Sau, 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 sau fo imai te ka whanau. E ke whasa u male TikTok a e alo whapu salalau. Sau, 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 sau e kausi o lau whanau. Nao mea oki ma mea pepelo solenga e ke whau. Sau, 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 sau fo imai te ka whanau. E ke whasa u male TikTok a e alo whapu salalau. Sau, 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 sau e kausi o lau whanau. Nao mea oki ma mea pepelo solenga e ke whau. Sau, ia kama seila ngeu pi konge, ia malikenge urusia. Ia fo i mai, sau, e tausi le whanau. Ia, le pese la le na walofa mai ai, ia, o le tātou pese le ta walungai, aso whanau, aso Afiafi.
ia ai mai se foi o aso o anniversary ia mai se nei vai tau o whauunga ia mātou te tonu ia wa we foi le fai masao foi o si fofonga o tae a foi radio Samoa matuai a lofaanga ia i lātou uma ia Manuia Tele o tau aso Soifua Manuia anniversary Manuia aso whai poipo ia mai se o whauunga mani se o aso Afiafi ia le pese la le fai mai na o ele tali mai lunga mai a sinapi longo vi ia mai se foi se tasi o nanga foi mai ta ilea o visa ulupano mai Vegas ia o si mai lau fa Tautai ia inga luenga le Tiute ma Faiva o le langi a o he o le Masina e tutasi Tele ile sami a utatalo wana o lava le tali so Tele nisi sa ovala aulia ele imawai o so fia wa mutani ya oedia ole wa o filia sumata uilo aika wana o le tali mo ita na o le atua ile langi wana o la vale tali sunga no ama oe wale haila o so ufa moe moe sa o sa ili male filinga na o oea le tali mai lunga o feia sunga sa ea na o tau sese ie na mua mai ua tosi na mai sa o tau sasi ai au mai le tali mai le matai ele ai sa o toi sa ili i se taununga ona e tele mea i ila a ele auroma ai sa au piki na mai le afi o le auromoni oi hani se tu si mai alonima se o te ofu ai ele talia ina ita wa mutaya oi la ufili filinga ele toi fa'awina si talo sia e taulau le fai poi na e taua ia fa'avavau wana o oelo ma fau fia fai matina o sa ufanau se tu si mai alonima se o te ofu ai ele talia ina ita wa mutaya oe la ufili filinga ele toi fa'awina se talo sia e
Le fai poi na I taua ia whaavapau Wana o oelo ma faufau Fia fai matina o sa ufanau Fia fai matina o sa ufanau Ia, i pese nau o taualunga atuai a tātou pese fia foi o aso whanau o aso whaipuiponga anniversary. Ia, e mai se foi o aso whauunga, ia ma le tele o aso fia o lo tūlai mai le nei tūla, ia, o le timirale nei, ia o leo le ase o tō whaafonga foi a tātou tala mai tātou news mai Samoa, ia, o la foi tūlanga wai ai, ia o mea ua tutupu, o le a tutupu, mau ua tutupu. Ia o na watu la ia lea o nisi foi o whaasaralaunga o tutoe, ia o na whapea lea, o na wawai atu la tātou pese lea, ia o na tātou walo lola, ia lea mo le tātou waenga muli tala ia mai vai whanua. Ia usi mai alau whafonga, le tātou tala mai le sui o le tātou whale le tio i Samoa, ia o le Afioga lea, ia polfaltua fo, ia le lua ame sene, tani elu ia moa tātou news mai Samoa. Usi mai a lau whafo. Le se ufonga o tae au fau mai a pia ma na tamua le nei fo iaso ai usi mai al whaafonga. E lima tau sanga ma leono Masina al whaasalanga whaafale pui o le tuanga ne whalua tau sanga i le whaamasinonga ma walunga pe on tō lau ai le mai aso nei. O le li whalua tau sanga na ia iwa ina al mōli anga leo le whasioti tangata pa i valea. Ina ua maliu ai le tamatama alona tua fine sufa tau sanga matua ngata i vaisa vai. Il Masina au kurso tau sanga taluai. I whamaumaunga na afua mai le taimi o lai sa whaile me tau Samuel tinamalan whanau e au fiai a whele tia o tua ia, maona tua whafine. Ai o le fia o a whele le tali upuane o le tamale alon tua fine o lato tina na amatailo na itama wha o li mai leli i le umukuka tamo e eselo na nephew. Po le tamalo na to fine e tulilo atu ele la auma a fiailo na ulu tolu asa mulmuliane ai maliu. Il whaamsinonga na tanga ia ile fionga il whaamsino Justice Clark i tu whaasanga i le na molia. Ile ngata o le tremi mua o molia atu ai ai wasala mo whaatino le i fonga ma feilo i atu ilona to fine ana le atali i ua maliu malona i oi ilona molianga. E manatul whaamsino le tala le atali ina lafo ilona grandmother le talwhianga iai peitai. O le tulanga sa tatau ona whaiole awa ima whautua i le atali. A le tulanga masani ai lava le ai tupu, pe a whai o sta mai tite e afia, o langona mua e o soane o le fasi. Ai o le mta upu le le ngata ina wha o lima i ai. Ai toi tulilo atu le la autua o le ulu, o sili atu na matautia. Mai tau ina fo il whaamsino o le o tua ia, sa tatau ona alofa ma pui, ina ele ngata o ia o le matai. Ai o le tau a inga po le tuangane fo le tina o le wamaliu. O isi tūntanga i ail whaamsinonga, pe o na mai tawina, o le wha o lima ma maliu wai le tangata na tūpui to tonu lava o le a inga lea i le wā wha aloto i whale. E wha aluo na wha o lima le ua mōlia i lona tei. Wha o ngā ai le la au e whai mā upenga e oso wha i ai le na afia. O le tū i lona tūlanga o le tuangane o le tina. Sa le ma whai e lona tei o na te e atu. Iwa Masina o taatia le tino maliu i le whalmaliu mtotua. E o mai il taimi o le whai unga le Soifua o Iuni, a ele i te wina lava le tino maliu, sa whaatali suenga whaaltu la fono wha mai i le mafua anga o le maliu. A toai ma fianga o langona o le ainga i le maliu o le atalii, ai o ti ngā alofa, na whiangai ma le ainga i lea taimi atoa. Nisi na o i tū na au i aile sila al whaamsinonga. Peita ilan whai unga, Justice Clark, whaasalai le anko i le 5 tausanga ma le ono Masina i tanu malala. Ua mai ai nei suenga al komisio tangata whaingaruenga le malo, le ana whaia whaasanga, i le tama ita isui office sili mtangaruenga le Soifua maloloina i le itua sapalai, ale mtangaruenga, le sunga Agnes Stawa se pe on tali mai ai le fionga le minister, o le mtangaruenga le fionga valasi tonga manga tafito sele i tato ofisili. Temi nei o nā uman whaatino suenga ma, lo o iai fo ia teitinunga ia o lo iai nei me o lape ai le Auaunaga
mai se foi tūlanga pe o nei ai le e te tono le ua whamalolo o le terminate ia le ai o lo o whawau pea nisi o suenga langa whaasi telefo nai mea o lo le mwhailanson tal no e pitona ia a le terminate le o whawawina o na toenga lue se I mautūle ia lipoti ma suenga al pesi I whaamaumaunga le mta upulava lea ele Italia le pisasi le tusi whaamawai le tamaita I ofisa ta lolo o whaia suenga Pei taina te ena le tamaita I ofisa tu inga whaasanga ia te ina ua tātou fasilingia I lungo le telefoni I taimi o le tau amata mainga o nei suenga. E la tele se lauta maiti o lo tau si tu tonu le Campus of Hope tona I mato a le Samoa Victim Support Group po le tomanga mo e popua ngātia na maua manoa e wa aifu ai e le vasenga o fōma I saina I le asolulu le vai asonei. O le vasenga leo li fōma ai Wa se vali fama sina talo na ngā lulu e il falma I tele me tua yo na vaenga SSA. O fo ma I e to ofitu e poto whaaptua e fsosoan iai I ngā se ilu tātua tunu. E pe o le fo ma I o mata, talinga maleisu. O le fo ma I whaapitoa mō tina. O le fo ma I mo le ICU po le Intensive Care Unit. Po ma I tinga ina. Fo ma I o le pona iwi. Fo ma I tipi maisi. Peitai. O le whaatawa ina o le Soifua malolo ina o le siri al fitus fulu tamaiti o I lalo le tau umanga mo e popo ngātia ai maise o le puipuia mai tapo le COVID-19. Na whaatino ai suenga whaal Soifua malolo ina le lotoa. Peitai wa mawolo o Soifua malolo ina umalawa whanau I tutono le lotoa. Le umane o siaki o lato vital signs po falling of aia e au fiai le manava ma le tātao le whatu. O le maua le awanoa o le vasenga o fōma I mai saina e la tautu atu whatasia I wa aita maiti le loto ale to manga. Na whaaftai ai e le pulenga, ai o le whionga le pristene sili niu lina jang le fo I Manuia I le siakina, o le fo I vaenga o lo lato Auaunaga. Ai nisi o tala, o le uti o mea whaingaluenga whaona po nei o lo o whaonga il whalemai, e pe o le mautanga se o le tupuatam se me o le matotua. Le isi whaale tonu il mtanga luenga lo Soifua maloloina, o lo moli mawina mai il vasenga o fōma I whaapitoa al malo saina. Talu na malanga mai il Masina o mati mga adulu e I whalma I Tele matotua. Na taua Dr. Jean Chang Hao, ina o tātou fasilingia, o le fōma I whaapitoa le o tina mata maitai. Ai sa mawhai o na I afsosoani fo I le tu e o lai tina maitanga, I le whalma I Tele o le tupuatam se mea ole. Ma ia maita winai, le mana o mia, o le fo I vaenga o le whalma I o ni mea whai ngā ruenga whaona po nei, e whaatino I ngā rue ngā fō mai. Ai mai se ole I tu e ola I tina, e peo na ia tali mai ai tātou fasili. Ina o tātou fasili ngai tūlanga tau I pepe mali liu I taimi e ola I tina, ini whaafita auli na ia mōli mawina, ai ole tali leli fō mai. E ia tina e whanau mai a lātou pepe wa mali liu. E mali liu lava I tutono o le manava o le tina a ole whanau mai. O lan tali na o tātou fasili ngai le mafua anga, e iai pepe whanau mai o lo ta ai le uso o le pute I le ua, e masalomia o le isi le nā mafuanga. E iai fo I pepe, e maliu I le manawa o le tina, ona o le whaate I o le maitanga I le taimi o a fuafuanga o le pepe, I to tonu o le manawa o le tina. Ta ua fo Dr. Jean, lona I loa e silia I le 5 afe pepe, e whana nau I to tonu o le tausanga e tasi I Samoa. E matua pisi lava le tu e ola I aitina, I le maitau o le li fo mai. Peitai, I le talanoa a Dr. Jean Chang Hao. E mana o mia o na whaale leia mea whainga ruenga le vaenga le whalma I Tele matotua. Ini mea whainga ruenga whaona po nei whaongai fo mai. O lo whamawina, o le whalma I Tele matotua nea le fsoso anima iai le malo saina le tātou tunu. Ma whaasoloa ina au mai o na tangata whaapitua e tufa mai le sila fia. Ma la tō fia o fo I ngā ruenga whaafo mai o lo whaatino e fo mai Samoa. O sa vali le whamasina talo na ngā lulu e matotua, mo le isi tolu, ma toe fo e tua I lo lātou e tunu. Ai o tā ue Dr. Jenny lona whaaftai o le awanoa, mai o lona manao, ia toe fo I mai anga lue I Samoa pe a maua se isi awanoa, ai o lona fiofia ngā tele lo tātou tunu, o le tamali I ona tangata. O toe whapopoi nei isi fo I computers o no fōfou ma isi totonga I tuli manu, o le falitusi o le Nelsoni I apia, wata ua whaapitoa lava o le American Corner. O le vaenga le ilfo ngā whale I lunga o le library po le faltusi lona pito I Utah. E peo na whaati noai le isi foifoa I le vai asanei. E au fiai ma teuteunga mo le tulimanu lava lea le American Corner. O le itu lea,
O lo tele ina tuli e tamaiti a onga matangata e fia whaia la tō ngā ruenga wha ofisa. I le wha o ngā ina o computers a wae le to tō ngia le internet. Pei tai, o fola mai le to e wha a wawai foi, o le nā lava tautua mō le isi tausanga atoa. I le whamtalanga wha lau e tele, a le sui o le malo America Jonathan Lee o. I le talitonunga o lo nā tunu o Amerika, i le wha le leia o onga mō tangata uma, mai o le aunga fo i le nā o le tuli manu o Amerika i le faltusi, e le o whaapito tasi le vaai, o lo o au fia ai, tamaiti a onga mare lau tele o le tunu o e maua ai nisi fo i whamtalanga, o whamtalanga o mea moni, ma le si la fia, e le totongia. Mai o le si fo i tului o le whaatotonga ina o le vaenga o le faltusi, o atangi ai le langolango a lona malo o Amerika, le si itio tūlanga taua o onga i Samoa. Whaatasi ai ma le se fulu ono awhetala, o tu ina atu i le mtanga luenga wa onga ta alonga maanga nuu, mo le whaia o Pol Kalame o le tausanga i le tuli manu lea o le whaletusi le American Corner. Le si fonga o tai au fau mai e pia mal whaapoponga nawa nā tamua le nei fo Afiafi ai Manuia taulmanga o Tautai. O tau whaafonga Samoa e tātou tala foi ia po news foi ia awa me o lo tupu ma o tupu ia ma o la tupu si o tātou o tunu. Pei ono tau mai tawina atu ia le tele lava o whaalawelawe ia le ngata e tupu mai i totonu lava o le toi whale o ainga ia ai me se foi o nai whanau ia ai o le lava o tātou whaalongolongo atu ia ua iai lava i lunga o le tūlafono ia ai me se o whaiunga e pei o na iai ia o le foi o tātou whaalongoina foi nisi foi o nai e foi o lo whengai mga luenga ia o le foi o saunua mai a minsta ia o lo whaawau pesu e suenga ia a le tasi foi o CEO a le ofisa o le Soifua malo loina ia ma le tele lava ia o nisi foi o whaasalaunga e pei o na au mai ia a wā mea o lo tutupu lava e le ngata foi tutonu lava ia ai meise o nai tina foi mai tanga ia e pei ona iai ia nisi o li poti e pei ona au ili mai ele tātu ele whaletua ia po le Afioga foi ia le lua amisene ia a wā foi ia nisi foi o me o lo tutupu ia o le mea la lea ia e la seito e watu a tātou whaasalunga lea ia a mai a lea ia ona tātou walo atu le tātou pese wabai ai ia on tā pena lea ia lea o le tātou vaenga mulmuli ia o le tātou tala mai vai whanua whaamanatu atu le whangu asia ia ai mai se foi ia o langa chao lea ia o le Venus 28 ia e au ngā lava ngata iso se meo le tino ia to e ola ai ia saos ia ai mai se foi o musele ia ai mai se foi o le chao ia wa lava nisi o tonga foi pe ona iai e manuia foi ia e fa pena ia manatua o lo iai foi el koko Samoa lo maua foi nei i le tato officer nei ia se fulu tala malau mai iai le telefoni le pe ona tuina atu o le limono lua tolu fitu o no lua e fesili ai ia ona mafai lea ia lea ona maua atu ai ia le atuanga foi ia le ngata foi lea ia foi nai pepa foi e pe ona watu ia wa foi ia le tato fa moi moi na ia lo foi mfanau o lo tawa veina le fu o tato tunu ia wa falanga mai o le taito fitu ia po le lakapile o lo ia le lalang ia o nei ia tato leo le au mai ia fa solonga ia ono si se leni maua ia fa pena una tau au ina tuai mata penai ia leo o mai o le fanau tato titali malo ai ia onai fa sidanga le ia mai se foi o le life insurance leo le lato para o le IUL Index Universal Life ia o le tasi leo insure o lo fa pena o na nga ma waile living benefits ia fa nga ia so Soifua pea ia mai se foi o nisi lava o unga foi ia mai se o le fa nga ina le ia mau ai foi sina fiso soani ia foi le lato cash value ia mo fa lave fa fosei ia mai se foi o ni fiso soani ia po
teimi fo'i e mutai Galuega ia ua litaia ia e mawhai lava o na maua lea a Soifua e tuina atu a wā fo'i le insuaina o lo Soifua ia ai mai se fo'i lava ia o e maua I mai tu mau ia ai mai se fo'i o ngase tu mau o tino ia e mawhai fo'i o na insua ai ia a wā lawa taimi e o mai ai ia le wala au ia a ulo ta penai a wā ia alo ma whanau fo'i ia whaasotai le telefoni lea te mau ai le atoanga e mawhai o na whaasisila mai ai ia mai manino a ia tūlanga I pe o nei ai le sungai le whaifi au ia mta wha tami whatilua telefoni iwa fitu tasi tolu o tolu wha fitu tolu lua wha tami whatulua iwa fitu tasi tolu o tolu wha fitu tolu lua ia po le whaletua ia sewi whatilua 5 o tolu lua valu wha ono whaiva telefoni 5 o tolu lua valu wha ono whaiva ia e whapena o na mauai ia le atoanga ia mawhai ai o na pesoa soani mai ta si leo vaenga ia o le VTV's designer ia e lo whai ai ia mo meo o ata pa le ei ata o tau fo le ia I te tonu o mota ia e matango fie o ata tuai tu e whaafou mai le nei vaenga o le nei fo I pisinisi ma le nei company ia mai se fo I o pine ia pine aso maliu ia po alawa tuai ngā pine te manao ia e mawhai o na lātou whaia lea Auaunaga ia mai se o penas ia ma lanyards Tele ia o mea mpai o whaatino mai ma fesoa soani ele vdesign luatasi@gmail.com o lātou address ngā le emaili e mpai o na emaili ai lātou lala ua whaatuina I nei South Bay, Long Beach, ma Orange Country. Ia e mpai fo I te liva, ia le ngata fo I lea, ia mpai fo I ona oka, ia mameli na atu, ia ai o lo I lalo, e fesili mo le faltua, ia po le tina fo I le o le o naina le nei pisnisi, I o te maita I le o Vera, lalo ulu, I South Dakota. Ia, me se foi o se tasi foi pisnisi o le IPS Tiute I San Ana, headquarter I nei California, o lo iei o lātou la I Vegas, o le sunga I a San Umi, o le pule, San Francisco, ia o le sunga I a Whilinga o te ia mai se foi o Los Angeles, o sunga I a Pinanonu, ia ma Florida o Williamu, o I la ua lo whaulu I ai nei vaenga ia o le sunga le ia Tavita po David ia ma moe tai Masina lo iai telefoni mpai foi ona e wala au iai ina ia maua se soani ia walawa ia ni Galuega foi ia mai se foi o nisi o security o lo whianga iai lātou ia mai se o konseti ia le ETC Coachella ia manisi lawa o whaafiafianga te tele o lo Auaunaga foi lātou so tai fitas wha valulua whalua iwa pesili mo le ali o moitai Masina ia pol faltua ia China Masina ile fitu tasi wha fitu lua whalua iwa fitu ono ia nei lava Auaunaga o nei insua ia mai se foi o nisi o Auaunaga ia wa foi ia pine ma ata ia mai se foi o le foi vaenga o pisnisi fa security ia o lātou lava ia o tamā foi ia mai se foi o na ialo ma whanau ia o lo lātou ama whanau o si o tātou atunu ia o lo whapea o na lātou ngā lulue ia a wase Auaunaga a wasa Samoa mo nei mātai au ia whaafseu taiane I telefoni e pe o na watu ia le mea lea hei mai tātou pese lea fefe lo fomu mai a tuna vai lua ia o le avavai atua ia tātou foi ia tātou alu Faiva lea ia mo le tātou vaenga muli tala ia mai vai whanua ia o lea wa tātonu lava le iwa I nei Amerika ia ai masalo o whaliu foi le tau Afiafi I New Zealand ma Australia mai se foi si o tātou atunu I Samoa ma Amerika Samoa ia mai se foi Hawaii ma le nei lalolangi atoa ia usi maia lau whaafonga si ufonga tai au fo radio Samoa mai Long Beach I California nei malana Auaunaga taia Tiute ma Faiva fefe lo fong
Pesel na fe mai fefe lo fomu mai a tiuna vai lua ia nai pesel lava e tau mawai se tātou fia ma tātou ewa e ole fia ole mea pitosili na una tau lia nei vai tau na tātou maua pele a nganga i tu alalo ai fōle a nganga ole fia ia ole mea la lea ia ole a tātou se i o tātou se e atuloa ia mo tātou tala mai vai whanua. Ia se i o tātou tel noa, ma se i o tātou ai. Ia se i au mai tasi al ka valele. Wa lewa se i o tau whaafofonga. Ia atonu i nisi sa o tau whaafofonga ai. Ai se i o tātou whaafofonga la le sau nuanga al minsta. Ia wa o ia tonu alea o le pisa ai le ta valele. Le nei le kusa ia ai le alawa mai manino nei e pei ona sa whiangai ai foi ma se tasi foi o whaatal noanga ia ma le sui a le TV mai Samoa ia ai usi mai alau whaafonga ia se i o tātou whaalonglong ia ma se i o tātou mautino ai le mea moni lau o le sa tupu i le ti tā vale ia usi mai alau whaafonga. Ole soale pule lea ile malea ole limista ya olo fiti vai ya ale tupa ya tabuala ya le mai ai ya le atuang ya se auto fa fonga Samoa ya tu sai ole tavale peona
nau mana ina ai ma mai lunga ia no nisi o pai tio ma ko i le tala ia le se o kakulu ia me la le sa o le tala fa sa mo hoi o le langa ma ai lo langa ma ai langa ma Tale Manua, tu fatasi tu ata tu fatilai. Tu faya olo ea te fili vestia polo. Tutu a boa vai. Ya. Ele tu tau fatalaina nei fonsui o tatu kalmenu. Koto sifia te kalena ya olo. Oia lea o faya ngā monotele. Fatalo fatuai le tafutolu pa ia maurulunga o le tātou watunu ui on tu lang falupe. Pa ia fa le kalesia. Pa ia fa le atunu, pa ia fa le malo. Moilam. Ia. Fa malo fo ile wa le valinga uma ngokole ia akor kausanga o kasau ali ia le ala vai ia uile. Ia langa fa penga lava anga. Il ka fa la kaua. Ala kaua. Ia. O paua le me wa mo ngi kemi. Oi. Ia lo la folea. Malo Soifua. Ia. Malo fo ilangi mabai le pa ia maulunga se tatu tunu o lo mfai ona tatu fatasi. Ia ile ngai fo ia Afiafi le Auaunaga al tatu TV lua. O le whakasa. Ia, man tua fo fio lista. O ka filo nga murmurianga ka kopo kalambei, ma le to fale tiro. Po fe puali ka kopo lo. Ia, fa ftai le lo fo le li. Ia fa ftai fo yo le o to mau le lao. Ia e te fio ma yai matato mafuta. Ia ma fatau no uru tato por kalambol sale pule. Ile nei fo ia Afiafi. Lau to faolo. Se mali e ale nei fo i vai tau. E pe o lo suafa lea ua la ua lunga ma. Ma lau I loa le rei tingi. Ai sei au maia sofina ngā loa wai. O le mea mua mua. Ia e pe o lea sa e ku ia mai lava le maa loi tau sanga waru. Mo mea o whainga fo ia pi o ma. Whainga whaala tua. Ia ma mea e tu o vale ina hai tupele tunu ma mea whapena. Ale lau o whaalongolongo. O la vea. O le ue kau lau mangu ia. Pa manu rua ku lau fionga lista. O kau mau ai, o e lau fionga. Ai man nei al sao noa. Sao noa lau fionga mai ftalai foi. O le lau le nei wha manino ia u fala. I le nganga mal wha moe moe. Ia po a foi whainga wha vai ale malo sa iai. Ia mal wha ngā solo mainga. Se o la vaina whai wha unga e peo na ie. Nei teimi malanga wha lalo. Maro whaftai. Taita puala e serege tā ua male manino. O lau fisiri ngo usavari vari mai lava. O lo inga le leia. O le ka vale foi leia e fisiri mai ia. Ia e moni lava. E a foi e ao lava ona whamanino ia tūlanga pe ona tua ia u I le ka vale lava lea. Ia mai wa lulungo kiwi o usi pepa ngei mea. Moila. Ia ai e siri ai. Ola koe ola si fa mal malama le o mta. Ia. Okay, lo foi ole akoanga uma me uma ia ko koe le la fa mangingo. Ia. Ia luai ka ko kai. Ingi ku inga le fa vai. Mo ila. Ia maku inga vo ile na ngor kai mingi ka pola. O le ka ko kaua le u fai kai mingi. Ele o se kaua vo ile le fa va ka. O le tatu taua male ki Apollo. Mana au tau. Ia si de la ona o talano atu le pe ona fsiringia sa o le le. O le malosi o le sau au kau o le fili le o ia. Malila. Ia la talano atu. Ya talano atu le taimi nei la o fionga fo ile fonga tatu. Pe au nga poanga matalano ai matano mo se fana. Ia whapea mai. Te a e alofa. Ua lava mātou te inuina le o ona o tu e inga i o whai atu i atu ai. Mākou kere mga o
e feingu mai ai malo ma whanga o kurepa. Mai la toia tua ia. Ia la ngona lava le whanga e tia fo e ongo o whanga au ia karangoa mai. Na tulo la tau lava le va. Ia ai wale kasi fo i le lua. Ia o whakulole si o whanga au ia ko maldi. Ia. E le o se tau i masui le mele ia o whaia. Ai se kau wha amala malama. Ina ia manino le atunu u. O nga ua makua wha se inga ki apolo. Ia, mo e lau. E siringa ua maka kui whainga wha vai. Ia, Manuia. Whainga wha vai. Sa iai. Ia sa iai sa whata o tole leila vai whainga malo lenga kua. Nen kai ka ia kulepa. O whainga wha vai. I ka peneta. Lea sa iai. Ia. O whainga wha vai ka ilua ka avale minska. O le prado. Ia maripiki apu e whaakingo ai lako ngā ruenga. Le foi sa mo mawinga i le tunu u ngā vaenga. Ia. Ngo o warua ku fo i kongo le mkanga ruenga o leo kei o leo o iai. Whapenga fo i le fionga ni stasa iai. Ia. Ai o le kulanga la i mo meo kawra. E meisi ala. E meisi ala u le tūlanga i la ngā ruenga le whai o le miska o ngā ruenga. O ke le ngofo i kongo le ofisa. O ke a nga i kua i lalo la au kulou whafonga Samoa. Mandi. O runga o maunga o vangu e whaakingo i la unga ruenga. E le mwhairanga o kosoa i e ka avale lea kaunga ka le ofisa lea Prado sia. E ka kauanga i e asa ka avale whaapikoa fo i lea o ke whelua i e unga ruenga. Alpa inga talwa i to formi stama le Prado ma le pick up. Ma pick up. O ke lei loa la polane mele e a fua mai ele mele. Sa i mai ei ia ko inga lea. Ia o le kulanga nga i mea kau kawali. Inga ia mangingo le lei langa i whaapea e ka i kasi mau kawali. Le e lua. I le mea fo isa la kofe o la kofe nga whaavai la. Nga paulanga le mea nga mako mai. Mako mori mori ai. E kalawhia ngai. Ia. Ava fele taimel ta vale. Ma le umi e tua i mista. O ka vale la ia. E anga va ai so se miska. E nga ke whaonga inga i la ngā ruenga. Ia ma whaonga i keimi foi le pango o umar ngā ruenga. E anga va umar lai si da fia le lei. Ia ma le kele o isi ngasu i e whai mai. Ua whafonga foi i la tunu. Ok, o fua. I longa le sila fia o mea uma. Ia, le sa ufa alonga ko kalangoa mai. O le laise, o le leskala inga o le ka avale al malo. I la lolongoa. Ia, ok, loa i se kaimi o kuange le ilunga o le. O le ko. Se isila sila le atunu u. Ia, po ele leskala. Ia, la le sikala le lalo mkanga ruenga. Ane malo. Ia. Ia, o ngā alu lea whaapea mai. E le o whainga whaavae sa iai, e le mawhai o ngā private se ngu mela po se pleitas ka avale al malo. E o foi miska? E o miska. Ia o whela ngai e. Le mawhau le lei i anga saunga. A sila le tunu i le whainga whaavae la le nkarangoa mai. E a maka mai i ka avale al parimia. Lea, kurepo. Le sa iai? E private le number plate. Number plate. Ioi. Batu le whaurutanga olo. Ma le saunanga le whionga le minista. A wā o le saunanga le nā le toina le ua whaafonga i le tunu. Le whaafonga i le tunu. E le mawhainga private o na a private law o lana winga o lau mea totino. A le la te saunoa sa private le nu mela le number plate o lana tavale. A tavale le malo? Tavale le malo. O mea ngai le mawhau le lei i an saungoanga. Ma o tula ipa voi. Ka lua ngā kofu mai ko kongo o le whainga malo ma vem pari mea. Ke li whakaua sang ka avare a ia ia. E vangonga whaonganga ka avare le malo. Ia, o le ka avare la le sa whaonganga. E private le number plate. Le number plate. Ua pasi mai i la fionga te mai tai pāni mea i Afiafi. Me le maa ngafa le lei.
Ia whaapea mai foi la ia. E le whaonganga ka avale ale malo ingiam i ua ma. Ia ai, o kua. Ia. Ai alo mako le kaungu aku kokongu. E le whaafo ia mai le silang krusa le malo sa ia ia. Moni mau uma ia le tunu. Mai tapuala ma le si whaamaumaunga le o maiangi whaamaumaunga o ka avale le malo. O lai le sikala i lalo le malo. Ai private uma number plates. Le lai e whaamaumaunga le na e fio me malau fiong. Ia, o le whaamaumaunga ngā le mtanga ruenga leo leo. A sila la le tunu uinga i le whaamaumaunga na. Ia. O la fo esa uai le whalua lua i vavalu lea. Ioi. Le whalua lua i vavalu Land Cruiser le malo i lalo le MWTI. Ia. O la iai ia... O lai alu lalo le mtanga ruenga le malo. Ta vale le pisai nei? Le pisai nei. Ele o alu lalo lo o alu lalo le ngoa. O olo. O le ka vale lai lalo. O le mtanga ruenga. Le ngaruenga te tere me fla ua inga le malo. Awa ke le ale pisa. Ia sila lai i le lisi lea. Meo le CEO lea. World First Page lea. Page mua lea. CEO e private ia ngu mela la ko ka vale. Ia. Saua ia malekele o Alan mafuanga olo e lenga private. O kele mamla mai ia nga whainga whaavai. Makua foi lea nga saua mai o le private o ngu mela ka vale. O lau mea koking. O lau mea koking. Wainga oi. Ia o mea la ia ngonga whaia. Lea la o mai angei. O la mole mo CEOs e private ngu mela la kavali. Ai sa kilo iai. Ia. E ila isi kavali kolu iau ke va ia ku iai. O lea nga i le women in business. E mga kua foi la kavali ia. O kavali o le ave le mo le non-government organization. O meo fa la potonga fo i le la vea i lalo. O le malo. Kavali la ia kolu le va ia ku iai. O lai ave i le whakonga ngā le women in business. Lea sa iai lo ngā whingi. Lo inga ngā ave le kaimi lo ngā whingi. O le whainga whaavai la leo ke whaia koe leo ke wsiringia. O lalme ua ave i ka avale i e kolu lalo o le wharapokonga lea. Ai whaafewhea isi wharapokonga kai pe o le victim support. Kai pe o le senesi. Lea ngā ialo ma whaangau nua lea lofa e imana o whaapitoa. Ai ave kongu lava i wharapokonga lea. Ko e private fo? O le sa ngā luelo ngā whingi. Masalopo o ngā lue i lafi. A ko whaafonga la Samoa i mawimorika ngā kai kaukala. E kaukala ma ko uai ma pi o le a ngeru fo e. Ai koko lima. E kafi ko koi lima ku lou Samoa i lau ko whaafonga. Ia, maanela. Ia, ngā lau ko wa sirisira Samoa o le pauanga o le peitsi le o mai se ia waku e le whakaikainga. Le kele lau isi ka vale, o ka vale a maka ngā luenga o lai whai lalo polo keki. Pei ala le taupule lau ta vale. O ka vale ngā isi maka ngā luenga, ia o ka vale a polo keki o le mafuanga foi la ngā o lai private ai. Ia le number plate. Ai o le mea ka ua. O le leska langa whatkula fongo ka vale. E le o le suafa la olo le i lalo le stan. E le oa. A o le whaongaanga lo le ka vale. O le ka vale whaonga e miska. E le o ngā ruenga. E le whaonga e olo. Ai onga o a uon miska. O ke whaonga inga e ka vale lalo la ngā ruenga. Le la tō mai lunga le stala lea. Ioi. Ngā lea whaalua lua iwa varu le vivesi ai. Toyota Land Cruiser, Ministry of Works and Transport. Ele olo. Ele olo. Ia ka ufa fonga i sirisiri mai Samoa. Nei maseri ngo olo o iai lunga inga. Ia, lia la. O le mea foi lai maadi ai. Ile au maingo nga saungoanga whai mai. O le corrupt. Ia. O upuai. Mai e pui mai mo le miska e corrupt. Mai miska ai ngofo ma whaingi ngā mionga whapea. Te puala ma le whaafonga Samoa. Le au karango aku. Ia, le. Sa pe onga whea ku lesi lan kurusa lea tapo ke pai lea ua le whakua au mai inga ua whinga ngalo le po su e aku po whea mo i. Ia whakua mai kua.
Ai au ngai da pa povi ma me va pena. Ai lo ko pan mi. Ioi. Ia o mai lo ka vale vidi vai le nga ve vesi ai fo. Polu milionga. Yo ka vale nga. Au mai ai o ele umanga vidi vai mo ai malepi. Second hand. Ai kolu milionga. Ia au mai le va tak paut mai o. Ia, o le nā o tau whaafonga se vāenga mua. Nā fo o tau mai mua mai o ngā waku aku manino ai lunga. I le tua inga le na i ngei kāwale. Ia wako ka ngai la i ai Samoa i le kele o kāwale private license na i ai. Le lau whaali manino lava e le mista. O kāwale ngei e le pōkeki. Se vanga ngala e umalo la ia le poke. O mfaila ia lea ona le liu i lalo lava o le ministry ia la ia. Le vaenga lea al malo. E peila o lea o manino ne mau tau tanga i atu iai. O lea sa mai e le lisi lea. Lea la vea i malka vale la lea o lo tua ia ia le Afioga mista. Ia se tu lo fo wa na o to silafia ia le Afioga ia olo va ai po to fa fo ia olo va afiti va ai ia e pe ole na le pe ole o tua ia le Afioga mista ale o fa le mani le ala wa mai ngai le page le kas ai ke le aku isi page la le fa me ola ia uma e o va tu ilu ia le ala o manino le lei au mai ma le listalaina na o tau tanga ia. Le whaasala launga le ngā luilunga o le matua mtau tia. Ia le ala o pei o no tau whaafunga mai ai. Le ala o mai manino langa o leo makua pisa o al nei a tāwal. Leo a mai nei e pei o na o tau whaafunga atu iai. Ia leo a mai manino au mai le stala o lai lalo lava o le ministry. E private, ia mai o le lava e tele ta vale ia o lo iai. A le fo e maua. O isi ta vale ia ngau mai ai kongsi fai ngā malo. O le pako a makan kau su e mai. Wa le e maua kele ka vale. O le e ka whawhau solo. E Samoa ka vale ia o le lopo fele me o anga iai. Ia ai o mea whaalia. Singe ia ka vale ngā se lau fast hulu afi. Ma ka vale ia ngā mai mua oka. Ia lea se o ko whafonga i kau ia. O ka vale ia ngā mai mua. O mga mai i awe kukuila koe au mai ai. O kau la o makau kia ia. Nge ia ka vale ngā se lau. O le au ngā o ngei Auaunaga. Ala Afioga mista. Ia langa whainka. Ngā ko ke kanga iai. Ia o le miska leo wa alu akua asa ngā ikua. Ioi, o ngai kua alua ngai la. Ia ele la pe ona sau noai. E manu ngai ka vale ia ngai. Ia wa le fo e maua. Ia o le au ka vale kua ia ngā wako la ia. Le alawa o lo tau ave mai al whainga malo le o lo tu lai mai. Ia ona o le alo lofa lava. Ina ia se tau wawa ai a wale ngai luma. O si o tātou atunu. Ia ai vai lenga o whakau al ka wale, lea mai sao al awale. Ia se ko whafonga, ile awala na mai ei mal whaatinonga, o lai alu sao ele ai ma se mea a whainga ai, ia le Afioga mista, o lai whaatino umala, e lana matanga aluenga, a ngai le ofisa o tupe, a ngai le au o tusi, ia a ngā mua sau, ia le apruva mai le kapeneta, ona o leo wa lato ai ai. E ngā o ia lava le mwhai o ngā o kua ia wala ngā lue pe o nei. Ia usi mai pe whawhong. Ko ki kia e kolu milionga fo. Ngā lea mai ama le wha mai ko lea au mai wha ngoko i le wha. Whai ka wha vai ia lea fuena sao noi wala i. Ioi. Ia, ka ko kau ngu mai lola i le ka vale fo i lea le Lexus lea sa wha o ngā e lesi anga miska a lai sila iai. Le style kapenet. Ioi. Ngā kei loa. Ka vale ngā. Ngā ve vesi loa i ngā ua au mai ka vale ngā. A ve longa ngā i kukuila. Ioi. Ai fia kaur ngā ka. Kolu se la wafi. Kolu se la wafi.
ngai ku kuila nga ka vale ale uma ka vesi ko mai lo ave sa o la vai i le sianga miska private ngumela fa ngai lo fa ku anga le fesiringia ma ave de kusel ko Mikel Palmenge au mai ele au mai A o tupel malo. A o ia Samoa o leo ko whaafonga la mangingo ka wale le lenga pisa i fo ipo ngai kausanga i kua ngai aku ngei i se kasi o miskai a mai le Lexus ia lea la ufa mangingo mai eolo e wala langa maanga anga file mu le lea le alia i mai umangi meo leo mangingo ngele le wa ai a Samoa saua mai o nga pisa ave loi kukuila ia vai se ka vale mai Amerika ko o po firme fa ka mai como ka fa se la wafi a kol se la wafi nenga pa mangingo mai kol saua kol se la wafi saua sau ave loi kukuila ko ai nga le pisa lenga pisa la wa ko e ka mo fai ia le sabe ma pale mia ia la ko ke sila fia o le sunga ko le papa kamanga uma ko e whaangungumi aku ko elwa o ala ka wale kiuki ioi awala ka wale pa whai ul whainga le mai ko ui ko e wako alwa ko sawa i ko e alu lesi minska ave loa wha o ngai long whalkua peia o anga me ko kingu whai man lai senge private ai le o mai ngei la o whea la o iai a le la o ko whaafonga le la o mai mangingo ai o ioi o lo foi ele ai o le aua ka o mangingo mai a le Afioga al miska ele ko e alo el mele nei nanga ele kasi de lua le o ko yoi sa al kala fo le fai mai fai kas fai lua o lava ia a le ala wa kulma wa ka ko wa ai ku ngei ai le mele o tu la i mai nei sa wai o mga pisa ave ku i ia nga o le me ale ka o inga wa mai nga i ko e umalo ko e bak ai ko se la wa fe la le o lo pisa mai ai e ai si foi ma fai mai o le kupel poketi a le wa vai la ia la le me wa la ko le vai la ka va le o va manino mai nge o ko se la wa fe a sa walu ku kuila nga ai ko e bak ko e avele si minska a fa nga fal ku ia o si mai fa fon le awa mangingo mai ia e o mai ala ko ilung o lalo langa administration o ia le ka ia mea pi o mai nga wa ko ia o le faila o ka vale mai ia le lua afe si kau mai de kaimingi ale o kana ngoa ku ngai mea ia lau pepo ia se ifa se fai mai fa masingonga le tunu mali po o ai le nga ke pelo inga le tunu mali ia le ala o fai aku le i le ka vale nga ia nga fa nga al far ku le nga miska le tupel malo ese mai le ta vale le te fa nga ina o le tupel poloket ia avora nga le pengo ko sila ku le disila o ke le am ka nga wenga o lai ai ia ka vale e number plate private o kupe a polokeki mai i donuts eu vou dar cavalo de aqui oi efa ku ua i ese government plate lunga nanga o ke mam la mai finga fa vai ngana kofi mali o ke le ku ua i ai se i longa lava ua mai al polokeki nanga o kupe al malongi sila fa ko ngolo ku ua i le number plate malo o malonga nga i le polokeki o nga transfer lo leo a sekal tona ile malo samo ele le va ngai nga ye kulanga nga i le makom kanga luenga fo le marsi anga le kisi sa fa pega fo private ia ka vale sa fa nga le IPC fa king od polo kiki nga umalo fa ko fa pipi ilo ia la isengele ese fo le badio o fa upunga ma fa makalanga ai wa banga iso sa fa makala le la ia fa fonga mai sama fai mai la le ia la ko fa musingonga po fer me corrupt a wa le nga o nga ka vari ku kuila al ka vari le vesi a le ke usu me fanga lenga le fanga sa wai o ke le nga se me ai fai i de awala mama
wa pe nga usi sila sa mo fa maungi ngol me al me la mali e wa fai kala a wa fiu le media kuli e mai la fa mau i le wala skala lu fa wala skala la wa mo ka ngaka isele le la wa fi kuli nga isolo le media ele observer mai so a wa so la ia o le kulanga la nga e ka kasi la se usaya lo fionga mista ala lo sila fia awa o leva nga ngai pe fa pe o le la langa ia ni maka upu ke kele fa pe o le ale fainga ka ka fai ai inga ia mau kingo ia pela le mele wa tau o le ko sola o nga o le fa monginga bang fa mo ala ia wa o leva nga ngai ia le malo wa nga lo ye ke nga fai se ao o le kulanga le ga wa nga lo nga o fai le se ao nga kula e pa mal ko va nga mo le nga ingol malo o le mele le nga i malo ia malo si lo attack mai ia constructive lo attack e ke anu makua fai le ia lo research before fa mo nga sa lo le ko e ke kuala ia pe au i ke fa pe nga ka kawa nga e fa ke ia ko inga ai ole maka upu le nga fai mai la ua ma lale puli me mo le o sa we ma le o le mamala o ku la i mai lo la fa fika u le se kai me o kala ngoi o le mea ka unga mala malama le ye awa le wala lau le ngoi o lau fionga batu mo le o kala maka kia e pe o fai aku ye ia o le na wo to fa fong e ese le minga le saunoanga la fionga le mista manino tel le manino o le amai e ave ka vale nga a sawa ia ka vale le pisa ele nga kia o ala fo ele nga fai ai ia le ka vale o la e alu le lunga ole tu la fono mal fava fava la ia le nga fai nge kama ia le la ka ko wa mai nge la mo makanga ia ile maka kia le mele sa fai umanga mai ka vale vai ia umanga sau male ska vale ia le foi la wa mai mal ka vale le nga mai le miskale ave kukuila le foi ia ale lava ia se ia o lava le lava kwa i lava ia mai ai le sau noanga ale sa ave ma pale mio e waka unga uia lava ele afionga le miska lava ka ko foi fai mai le pese lea aua le tustusilima mai a sofa tapuno aua le kuskusilima ioi aua kuskusilima aua le fa inga ngai me mawai o lo kuskusilima ma lo langa ma ia ai oelo si fofonga taia po radio Samoa mai lang pizza California nei na Auaunaga Tautai ya ngali ai Tiute Faiva yo Hallelujah.
esa mana o lea lea pese aua le tusilima aua o mea lava na e faia ia lea la ua toe uma aua foʻi nei pō le aso e ita aua e te mui aua e te faitio esa le manaia ua fetau i lelei a le pese lea ia ma le tuaʻiga lea tuaʻiga ai e le suga i le afioga le mista aua e te tusilima aua e amai ai le atua le tali ia ai husi mai pea le lava o lo faasolo atu se faamaeʻa atu lea o loo toe mau ia ona maeʻa la ia lea o le saunoaga le afioga le mista Ua ingu ai se au whangau. Ia, maanila. O se mako ainga. Ai maise lava lo kumalo. Ia, mo Le wafonga mai lo kumalo le ua ukalango aku. Ia lava papale pea. Ia. Lava o ngasai. Langa ile ngal pau leo mea ua whai eke. Mo ile le sauna. Whai mua mua. E pe whaakala ula i lo sua whamakai. Le ngai sa wai sa lau. Ioi. Ia, whai mai ako inga. Whai le su. Le ai. Ia kou la pale pea. Ia, whai le si kua inga vole ia kia ui le container whisky. Mako whaamsing. O le lako kua inga ma le lako set up inga o au. Inga ia au wainga ukoe kalangoa ingi isu i kongo al parliament. Al parliament. Ia, malo ai fo inga. De fo inga palarua TV1 i lo suunga. Ia, ale wo o mai le mea ngi ta puala ma le whaafongfonga le atunu. O le mea la lea. O ke le koe solo muri i mera. Mai o ke suua ia kula e pai ngai. Ma o suua ma le na foi ngole mea. Le kio. Ma o ka vi inga le fa ingo ai oka. I au skari. Vi inga ai. O vi ingo sakang. Ta. Ai ia ke au lava ia o ke alofa ke le o e fai suia. Mo le fa fonga le tunu. E le kai nga o koe fo'i mea lea nga o whaiso. Ia. O uma fo'i lo o loko maulalo ma lo o whaalo alo iai. O le si tu tā ua mātu le sāma nga lau whenga le minista. O nei pe ua amata o na tali tonu iai niso tangata. Ioi. A o le tu rā sili o na afia. O le tofinga. Lea ila ua whionga. Mea nga ngai ngalo. E pe wha tālonga i vai le langa wha pefo e wha porkiki. Ma ngai ia pang fa por kiki ka alo mai le polo le isu. Ia. Ai evidence. Alo vai ak ngai. Wa ka alo le king. Mea ngai lo ai. O vai menga le por kiki. E ka alo king olo. O kai lo vai. Mo ila. Ia o le kulanga langa ia i la ufa sisi langa o ke le koe fo in maka upu le. Langa ua maku ia kua inga ia kia ungei. O a ule koe kau a vea le mamalu o le utu malo i sarenga. Ia, nau tō whaafonga le saunoanga la fionga al mista. I e koe fo. Ioi. Nanga o le whai tasi, whai lua. Ia, lea lava o lo whaua. Ioi. Noa e peia o na mali ai le upo le pese le awol tusi lima. Ia, lea lau a tātou o tō whaafonga iai. Ia, e tau fo i ma le afionga ia le mista ia olo. Whaaftai lava i le ono sai teimi o tuanai. Ia, ai pei o lewa wa whai lava ia si Manua lia o le fina ngalo le afionga i le mista. Ia, ono o lewa ka alo le polkiki. Ioi, wa esel ka alo leo ka alo ai wale ka alo le polo. Ia, e peu ka alo kingo. En leia la peanga. Ya le ai mangingo foi upo kusile. Ele lei awa ke kusi lima. Ai sau e tala noa ioe. Kala ngoa ma faso. Io me ngai lo ai le tofa mal fa utauta. O inga foi e lo ai le tamali I malon fa sinoma. Ya ele o le lafo mai langa le fa fonga umasamo. O le foi o lo iai foi ia matou sau noanga foi la fionga le li palme. Ya mai se foi nisi pal pasal. Ua mai ua tua inga lava ia le nei. Ia lea la ua kele. Lea nga ska vale nga se lau pasu. Ia la ka vale pase la. O kou se lau wafe lea nga mai.
ia maisi ka avale aku ilunga. Ia e se i whaawau pia, e oi pia o nā watu. E se le tāua ma le ano foi o le saunuanga a le Afioga le mista. Ia e au tū tonu iai, ona e lofa foi si ona i tū malo, ia au si mai pia whaafu. Ngā lua, Ma le tofi o le o si tunu. o ainga, ai mai se ai, o le mista, Ia. o le malo lea o kaua mea. O le kofi a Samoa. O le kofi a Samoa, mea ngai le o mafaufau iai. I le defamation lea wa afia i lo kangaka. A le fau wa afia i le kofinga ma malu le tunu. Lea o ki sau fai ai lunga. O le mea la sa kaunga fai, ia fai keke. Ia. E fai keke, ele, awa le fai keke ia olo. E fai keke le kofinga le tunu u. E ala i le lako kofi miska. A se fai a sau noanga lau to fa olo. A wa ole foi e alu solo tala ile. Ile process nga fai ele fai ngol tavale. Ia. Ma nei ai o ele lau sau noanga. A wa le o manino fai nga fa vai na la to fai. Manino o mai simbeia. Ale a tonu al process nga fai ele fai ngol tavale. Ma nei. O le o a uma u miska lango lango. I ko kongura le sekta le o makangaluenga kuma o ken malo. Ia mo ke ako ele ropo ia mai ka avale mo fenga luanga. Ia o nga me masangi sala ko faia fo de mele nga ele vai ke minga vi for ka avale le Samoa Shipping Corporation fa nga miska. O le kausanga o le pa ingan ke ngei o le IPC sa lako avela ko ka avale i le miska lango fo ia le ia Nicoli Hang. Ia o le langa ula kungei ia o faapelo ia avela o le pulenga suavai e lau ke amaia se ka avale ala koua i le sisu miska ia o le Samoa Shipping Services e lau ke amaia se ka avale faonga le sisu miska a o aula e au mai o pulenga mlai vale le mangkua fo ke la ku ko o le makanga wenga inga o mako o mani kofi miska ke la ku ai o faongala e le CEO ka vale le sai le Afioga ia pari io i le ka vale la le faia sisinga ia o mafoforo ia o alwa le faongala singa mo o alwa le prero malo le mela sa alwai ia sisinga ta pola o ke mangu ka vale ka un kan ma e male pele mai sia o mai o ia mau ka vale fo ngai faunga e malanga mamalu malanga official salmano ngala sa o pikia e loa se ka vale ma spexo ka vale e fico i kongu e la nga mali ia o e fa alwa ta vale pe on fa vai ia o failola ia le mla vale le ia ka ko fila ko me sku ka vale o ka faunga o wa ka vale ia mai mkanga luenga ama ko e se ko fa fo ia ka vale am kanga luenga ia o nga suelola i o se ka vale la le V8 o le vesi mai fai mai o ka vale V8 e ai pensingi a o ka vale ia ngo faunga e V8 ia mo o ko o ala i kua tapuala ma ke aku ko ka pingeka ai mai le pepa le official copy o uma ka pasia ele aula le ia ka vale se furu ko V8 uma filta kai ko se la wafi ile ka vale kas o vakuru awa ele ka vale le e feru ai ngi kula e maka kia foi kala angol ka vale le ka vale nga la ve kua ia skama ila vea ai a mai fa right off yo mo maga ya o FCD me o makua le CV8 len cruza le sa feru ai mo ai nga la ve lua suiva ia skama ila vea ai o mai fai fa right off ka vale ai o ko e fix le curso wafi ai curso mo ko poferka o vom ko kia fase la wafi o le ala fa wa ye o fese ka vale right off ai fa wa ia mo ila mo ka kai ma fa le yanga me la sa fai ia o nga fa keke de dile yeah, anyway, yo koi fo i mai la ka vale le an mlai vale le. O nga ti posi dola i an mlai vale le ka vale mer kampangi Euskadia. Ia. I le limas furwafi. Ia, va ko ia wale fkrio ko.
Ai ke ilo le ko fai mai le sia mkanga lenga emtapliti ai fa mai. O le savings o le poloke kila le wa poloke kila waterfront. Ia. E se foi le manga yo ia me kia a. Ia me kia fa lilo ia e moua a. A right Africa vale. A le fia luan. O ko wa ai a le ka vale right off. Uma kusful wafi. A le right off. Ya a leva ai ai es full kolka vale ia a o V8 kama ia a. Ya la. Ya pa mel pesele. Au ke kuskusi lima. Ioi. O lo kuskusi lima la le ai anga sau lava ka ke kala ngoa ia ma ka fa so. Ya le la wa eli wa makwa sau mokwa ilunga ia me. Ah. Ioi. Yo le ai wa uma kwai si me yo le lava e kuskusi lima. El kuskusi lima la ia olo. Le Afioga il miska ia olo. Hele faingo fia. Ioi. Mai os kaka ho e pe onga ia e kamali ngei. E loko alofa ia ma loko fa manga. A o le mele wa makua ia fa inga ia le la umalanga mai. E se ka avalinga skama ila vea ai right off. Sole. Kwa wa ai le se me mo ka kia i fale insingia i Samoa ai right off ka vale le fe mai nga a le lua pe suli a le vi. A la le mele fe. O la fe lua Samoa. Ai. Esa o kara le siko inga vo se nga o me nga wa me yemo. Ah. O le mo kwa maka kia o me. Ah. Ya ai. Le pe lava fa umat ya wa le te ma hos kaim ya si mai pele fa fo. E vai en miskau ngat me. Ali a ko fa fo ile le kupi. Ko fo i menga mai. Ko fo i ang sila kupi le. Ai vai se me fa ngai. Yo fa kulola ia. Ka o fil kupi ale Mle vale. Ai fa ngai lo kupi le ke o ko fa fo i o mar kupi li fa ngai. Fa ka wai ia fai lo le fainga ai fai mala vai la kanga wenga o ke le fai ia le langa fa mai de cooper ka vale mo meu princess foi nga ke le fa le fa nga le official le ma kom kanga wenga la la mau le fa mau nga ele official coupe ia o nga fa solo lola io le process le ia pola mai kau mai o le fainga o le whakau o le mea le sa so ka i elo mka ngā ruenga mara ofiso kupe mara ofiso lo kika ele oi ele wa o le mtanga ruenga ioi a ruaku pasi ele wa oi nga mua o karusanga ele il kapengeka au mai se kou whakanganga se i whakau e ka vale le with specs o ke mga o mia inga ia o saunga le mula o ruenga ma se ka vale malosi e whaonga e lo walu maunga mo walu la lo vang. Ia, o ngā whaino la i o le merenga, a vaku le ka avale o pepor ka avale, pasi e le ofisa o kupe, pasi e le ofisa o kika, a mai lo kokongi lo. Ia. O le merenga whai, o ngā kokongi lo le o ka avale, se lau ko lima afi. O kongi lo le palengi lima suru afi al malai vale, le sa tiposi e le. Ko kongi lo le palengi le ko koer ka ul ka vale ai ave le official kupe le palengi le lima sua fe le mle vale ko ave o mle vale ko fa fo la tutu ki dia umma me mangingo ai fa nga yo mle fan le fa nga wengo mle fan le pola le o fa ya anga o waku ma pe polo ka vale o ka vale olo e le ko kongi e vale ale ka lo kupe mo o le official o kika le sukusiti ele kongia ia o mea o malanga ngalu de kulanga fakula fongo a leo makua io ko i kapola ko inga me fa pe porque que ai ko le pasa fai yai lo se maka upu ke mai o parmia lo se maka upu ngo makua ia fa inga ia ngo folo ma faule si me e pupungi ave e mana to tangata io alu ila io le o kakama o lea la ua o mainge le ka vale lea ua pupungi ai
le mea leanga la ko sui ai kula fongo i longa kaimi o ia o le miska le official fongo Ia. le ala wala ko suia o suia fa so di kula fongo o le kalsa oranga wa le fonga la ko Wa fa maungi. Ya le ala wo ko whaafonga manino ai e le ai mase le ai lava mase se mea ngā whaina ai ia le Afioga le mista iau sa whaanga lue malava e le wal posisa ngā mali mea na e whai waso ia e le mwhai ioi e amakamai ngā aluanga i o ka peneta pe a whai e owa kuilunga ma 5 afe a pūwak ngā velola ia le ia o ngā raso ia sa ia le tracy store o i ngā pe o le whale o loa ngā e mai ai ngā mai ai lola ia le whaui mai a ngā i le o kika au mai ai le ofisa o kupe o ngā whai ai la ia le o se tutongi ai se a le lau manino le se lau luas fulu lima a le kua i whai mai se lau pā se fulu pe fia ia le a mai solo ka a le o manino nei le saunoanga al mista ave malimas fulu lenga ave o koe whaafo koe le kusa se lau fiku sulu lima afe lenga alu i le kupe lea a leo koe whaafo i le tupe lenga koe le treasury lua pe ansalo pe luas fulu mon tupu afe pe luas fulu lima ma wale luas se lau lea luas se lau afe le po keki lenga ia se vai o lai ui sao ai au kusi lima ia lea la ua mai kusi lima koe lau mal korap koe lau ma se tulou ma le ngaoi se vai atu al whaafonga lea mangingoa e le aloa alanga o lea sa unoa mai ai lungai oka sol ia kama i po i le Afioga al miska ngei ma le lai loa uma lea la wala e whaia e paua leo e mo i lawa o kaimianga kuko a kasi mai ai le Afioga ia olo i le lai ku e kamo whai mai anga uia ai e whakau kua ia ma sunga ia kuila e pa kura ia kura i mai leke e le fo ia iao pe ila on saungo ai wangalo ia ngalo whaisa o ngal vaenga le i meo le vaenga ia le e ku kike pole kua ngai le o lo whai mai ai ia e pe o le alalina le au mangingo mai sa o ale kulanga e pe o ngā mai ai le kulafong whaafikai fo ia le Afioga al miska nei wale koe kafiangi mei lalo o ka peka pe alu lalo o se si maa fo lele nga si maa ia la ia lea maloa ia se kulo whaafonga le kungu ele koe whainga eli mai nei la le o se i umama lea eoi o le mea fo la le o e ka vale le pe o nga mai maninoa nei la o le ala ua makua i whaasanga mai ai le Afioga al miska a mai manino o mamea ia wa se i a koa makua i le koe iai am se meo koe whapea mai a mea whapea po fola mai alifala a mai manino ia o la lava e loo ka pua i ali miska ai o le au ngā i o ang kakawhainga luenga le au ngā i o CEO o la tau ia whaia uma ngā luenga ia le lau manino la kungu ale mele nga sa ul fasal longa le sau mal fasal longa mai isi fal fasal lau sole o pei ali o la nga lulu e sa mo sole le ofisa okupe ma nga lulu e yo ai le fesili ia le lau kuskusilima nge ia le lau a mai a kole lisi ia nga lau uma nga abe nge la o la fasal lau la le lisi le ia oi la o la ia ai usi mai per fafo usi mai per Ia li potel komiti oi kalo fai ia ka ingoi le ia avengei o i le ofisa leo i le kulanga leo ka o i le ka ngofi sui kula fongo ai le evakua i lunga i sui me le parlemengi le mea onga le i tapuala ma le whaafonga Samoa sui whaavai oka se onga le mea ia mo ila sui whaavai ia mangkua foi la le process le wale uka pase uka wale o le menga lenga ofisi le tua a wale ngo falongo tu tau le manga le fona sa faali lo finanga
I le komiti. O nei, pe fōlinga mai, e ei le whaalau sa te tau na o i le komiti. O le na verify inga le kula fongo. E lasia, e lengo whaalongoto e saro, le tonu melena e tau whai e whamanino mai. Tono winga i se sa tau na afia fwere mene. Ai le o mau mai le komiti. O le mea ngā o langa kua. Awa o kula fongo i e pasi e konga pāle menge. O ngā mairole le ofisa. E la koksisi leipe o ieingi mo ngi upo. Se se ngā si pela ma mea whapenga. Paua ngā o le mea e o. Whatanga e swing. Ale ofisa le fongo. Au swinga iei. Ngā sui uma wha upunga mea uma. O le a umalola le swinga o mea ia. Le ofisa le fongo. O ngā averofo i o certificates. I le palmia. O ngā la eva koe masuinga ia, si sira palmia, po sa o ia mea, ma sa o ia mea. Ma kua le mea rea. Ave mua le si mea, au mai koe vaku le si ai saingi. Ia lea lau wata manino mai ka vale. A lea lau pe ua whaase e akulesi vaenga le muli ia. Ia ai se ka mai pese le fai mai. Ia kasi a Samoa. Samoa tasi. Ia pe o na lona ainga. Sunga ia whai te manu ma le pese. Si Fofoga o le tae au fou. Veidi o Samoa mai Long Beach, California nei malana Auaunaga. Tautai ia. Inga aluenga i Tiute ma Faiva. Yo. Sula le alo favole atuana na vaia Wafuma la au tau sangi vano le leo Mola mai le tangata ua mese O moli le whaafetai I le tapa au sili sili ese Mana tuku atato Atasi ole nei so Manuia La Afioga I le ao ole malo Taina ne la susu mai le pale mia Le mamalu ole kapeneta le atunu Ai mai se o tangata lau tele Alo whanamo o ono nu atunu Wha apele pele Ele whaangalo ina whea le atua Olo o talo a Manuia au atakua E ui ina ona foi atunu e se aele na la aela vele O alofane I a le te a ese Manu ma o te talitono Olo o Manuia mea uma E ui lava ina pulea E meleke nai o ulua la ufanua A ole Samoa ena lama E tasi taua O fetu elima Samoa ole whaailonga leo le alofa Ana le se ano alena Pene yolo moa mo mea le polonga Ole maulo apo ole mativa Samoa e tasi la valonga aina Ole matai le atua Oia na te whaatau taia Ele whaangalo ina Olo o talo a Manuia
o alofa na o alofa nei ia e mai se lava ia e moni ai le pese Samoa e tasi lona ainga ia masalo o lea ua outou faafofoga o lea ua maea ona fofola mai le fala ma manino mata o le vai pe o le moanagana i le pisa o ioe ia ai mai se o le au mai o lenei mataupu auā le tavale ia lea la ua aliaʻi mai ai ma isi mea ia sa i lalo o le kapeta ia lea la ua liaʻi uma mai luga o kaavale ga right off ala e feoaʻi feafeaga faiga mea ae lua afe sefuluiva lua afe lualua sefuluiva luafulu luakasi iga ga makua alua la ia la ua fealuaʻi o ai lalai lai gaveai aogei kaavale le un kaavale kauofie ae makaukia ia o lea foʻi ua kou faafofoga ai ai amai o kaavale alu i o i kukuila gagā ai gauga uma le kauvevesi e koe avaku o ai kokogia le alu le vaa ma le koe amai le vaa o le fesili ioe alalani mea ia lea la o le lagalaga maa la ma mai ai ia le corrupt lea ua uma ga mai ai i ia lea la ua saugoa magigo faafekai foʻi ioe faafekai lau afioga e kolo pulou lau afioga le misika faafekai olo i lou alofa i le akuguu ia e mogi ai ia saugoaga le kamaikaʻi palemia koitiki ia kakou kakouku ai ia lea la e vaega mulimuli lea la lea ua tulata mai e lea la avaku ai se kala o le pepa ia gasaigi le tulafono lea ua saugoa magigo foʻi olo o lea masalo ua kou faafofoga i soalopule le e leai ia se mulimuli i ai o le kagaka mulimuli ae ave i ai gake koisiakiga uma ma saigi o ai o le palemia e uma loʻiga o igā e sau ai le faino aluloagaʻi o i le afioga i le ao mamalu o le malu ia le aga saugoa i ai misika o mea uma ia ne ia i uma e sau e pogai mai i le ofefe a le afioga iā olo e kaʻu mai o lē sa avea ma palemia lea i kua uma o mea ia ioe lea ua faiga uma iā kagaka faigaluega uma gei se i mamalu i lakou uma kalu ai iā lē sa avea ia lea la ua saugoa saʻo mai a mai manino ai olo kulafogo ia failuga le kama e umagaʻo iga ia faalililo aku ai mea ia mea la lea sa fai nei e magaʻo iga ia avaku kasui ia e avea se akoa patakalafa ia ua uma pasia o se makua ogogo o le makua makautia o le afaiga le kulafogo o le mea lea oga o lea suia akoa e leo se upu e leo se makaikusi a le sui akoa makapē ave se uma o se makua makautia o le naga e sa kusa o leo ua gofo peia o le mea foi lele ia e kele faaupuga e faaupu ai ia o le kulaga lava e kauga kakou faaitete i ai o mea la ia lea la ua saugoa magigo mai le afioga iā olo ia mea la lea sa avatu ai iā ma kaukuku aku ai iā ma avaku ai le fautuaga ia kauliuliu le tofā ma vae peia la o le mea le pe o le upu foi lele o le ala i le pule o le tautua ioe a le ale mea le ua maua ia le ua liliu e kama ia o le ala i le tautua o le pule ioe ua liliu o le ua ogei kaukua mai e kaukasuʻa mai e le pule ioe faavaela ia e mea la lele ua faaigaigei olo la ia le aumai ia le pei o faali mai ia seʻi tulou le faiga o le umuluʻau ia ma le malupopo ia ma saugoa mai fai mai o le kaimi lea o lakou lea ua ia lea foʻi saugoa magigo ai ia olo agei lea e saugoa ai e fesili aku le kasi o lakou minisika o i o lakou faipule e fai mai ae so mako kamalau ua i fai soavai maukea mai e soli
pale mia ma fai lau kusia o aku o fai mai o pe o ka mai ki foi mo me o aka kai pe ngi mo me foi pe ngi aka fa kai kai Nhoi, pe alu aku ipe o lai o fai mai e foi le folinga. Ia kai pe o aka hoi kau poi aka o kama le aka mal sifi mal Yoi. Nga paka kua o ki alanga sui ia mau alola ia le nga sifi pa wala le me o ia. O lo e o kama ia pe o la ko o la ua le o koe kau fa pe mai alo fa ku ia ni ai longa. Kai lo ia. Nanga leu fa ka ngua ile sa wanga le fionga mai kai palni le ase ile nyoi sei a koa male ya pe o le ngale nganga le wa wa tu nei se tu ala ya a ta tu talu sia la o fionga ka mai tai pa le mia ya ai mai se sui pa le mia mali malu o le pa le mene mista malatu sui minsta ia ai mai se foi o fionga fon fitalai ma sui fon fitalai ia ai mai se foi lava ia le pa ia la el mot ne foi tu o lo ia ile sui tai ia male foi vai ia tau tonal fa nga malu na o fionga le sui pa le mia lo kai mingi yoi le o malanga le fionga le tamai tai pa le mia ya le ala le ausul fondo la solo fultas ne vai aso le ni se ka ko va aila e po le ale ne wa le ala o tau tino mai ai ne ala o la fo mai ni se va aila ka la kupe le po fele ne tata le ka o mai ai nei pa o me calcia se fesili mai na o fionga mai kai minska kupe se fai e fesili mai po ai kala nei wa ele kai fesili ra uli ai kala wa ngai malanga uma e lunga meia ei ale lava o lo kau kwa ngai ya alu fai nga malo le me lo ai musu langa lunga menga ya langa kele la fianga la fia Yoi. Wa ke kalo sia sei langa ko pe yesi si la wanga ia. Pe le mesa ia. Yoi. Ele fe ko fale e langa kwa ia kala. Ia fe me deficit. O ke fisiki. Yo wo pe wa kausua ai le up. Yoi. Ele pa mai pa ngofia. Olha. Ngau. Lucy. Uma. Yoi. Wal ngana ngala ka mai ngana Samoa mfai e ona malama. E wa ka o mai ke fisiki wa le lo ka ia o meia nga fasu tusi ma upu ma mea nga ya lu nga ia. Ya le ngana Lucy. Mau skupe le. Ya el mangingo o le kala kupe le lo ka ki. O maka manga ia. Ya le na ka ko kalsia ia la fionga mai tai pale mia malo la tol tai mala tol e malau fai nga malanga ta talo ya lo fangia le tua mau la to fa awale la fa langa mai ale malo o fa tasi o la awai ai ya le fontanga foi le la tuli matai ai e malo te tele le ulua ita mai tai pale mia o Pasifika ma Samoa ya le to fa mal fa o tanga na la wafio ma to tu ya tu mul panga i nei tu la la ya mai se Samoa e tu e fa o le nei kelope ya ma to ta lucia ya lo fangia ya la wafio dai ta i mal to dai ta i malo le fefe la o le tua na te ta ina lau fo launga pe ona ai fo lau mal fa tua ne ono se ful tau sangal nei yoi nanga lea wa ai mal mautinoa o fa afetai ne au fa tau nu me uma sa o tu tau mo fai ai e longo ma ne atu nu
ia lungo mel fiku ale fiku masinga kau fai mai el vaanga pati fiku ia ia painga palo talenga ia aya fitu fo ia tamai ta ia wa tu lai mai nei ile tofi ia a le foi fai mai ko fiku fo ie o le la o ese mai vai o le ai alua le fiku ngu mela le tua e lem fai on si pa tua ile tua Samoa ile foi vaanga fa ia me se foi o la tu foi o le tu le ale HRPP pe on fai ele ai ngai mantuale fai ngā malo aia tatou e o tutou a umalo nga mele fai umai kunge e mal tautua Samoa me le la wa fionga tamai tai pale mia ia tautua na saili le tua ia wa lo alu Faiva i fonga tanga o le ai fa ngana ina se tulo e le tua ia laua fionga ia wa ia el falanga mai a malo Tele o lalang ina ia taulu ai le lofa le anga le leio le tua ia se aso te fa foi si el fainga malanga ia matu talo ia fa pena ona fa taunu ina i fanua ia ai mai si o tatu atu nu o lo tapo ia la fionga le sui pale mia ia mali mamalu le fionga le fon fitalai mali mamalu alo yo to fai na matu tapo ia na vai so fo nyanga le o manino malu lo se lau wa ke amale afa kol sul wan kupu ia o e lava le ai wai misi lo e amaka e pasia lo kal kupe ia o e lava le ai se lo se lau hai kala fo le malo fo le ia o tu le ia a o e lava wa ia fa manyanga ni time ia tau tuana o le to fale nam sa ili ai se fai ngā malo pe ona tūlai mai o le malo fa vai i le tua Samoa ia o le ala so le tula ia ai o le ala tatu le pese mulmuli le pai mai Samoa la mai ia ona mafato fale ia il ne tula le fiaf ia ai mai a si fofongo taia fo radio Samoa mai Long Beach California nei ia mai se lana Auaunaga Tautai ai inga luenga i Tiute ma Faiva Samoa la mai le Tele sisters Ele fanata abili
la Samoa la mai e pe ona langia e Tele sisters ia fai o tuai le ma Auaunaga le nei po ia watu malu puenga ia whaafongaanga Samoa a fai foi o la sa utou whaafonga mai ia la po se upu ia ai mai se foi se ngana ia po se fati le tauta mali i lau whaafongaanga ia oe o le titi whaitama oe foi o le tua ia mātou te walu ia foi e pe o na iai ia le nei tūla la foi nuu le aina ia a le aso ma tau mawhai atu ia se sa mātou whaamtalanga ia tue whaafoi mai a Taulapapa me se foi le fionga i whaatonu ia ona whaapela ia leo sa ma whaamtalanga ia alofangia le tua whaasopolia loutou Soifua i le foi vai aso ia tātou toe whailoai a le a se tūlanga o le nei Afiafi ia o se Auaunaga longolongo pui ali ia atu ai ia pe Tele peititi ia au iai so mātou sao pai ei ona mātou avatu ai ia sa mātou whaasoa i le nei tūla suatu o le Afioga i whaatonu sunga i le tūla epa whaaftai li o sua ia e mai se foi o se Auaunaga le au mai si fofonga o le tai au fou radio Samoa mai Long Beach, California nei alatu le ilana Auaunaga Tautai i ngā luenga i Tiute ma Faiva Taulapapa Afutiti Masina nei ma whaapenei atu ai tō whā Soifua Samoa ia Manuia whaiunga nei vai aso tō whā Soifua Goodbye, my Feleni, ole aotea, ola ole vasa, meri